mu hima brazia way this what draws way I want to be quite this what draws now draws no budget now just say my sacrifice if you can't go say chai as I'm see what do we be come so for the idea what told so that's why I'm now go say no to one kwasi no mo holy pity my heart draws me accuse no top was go no nyinsa we year to go kwa kum ye show draws on come wa je do go na vie mezu say still I born in yentimi hu kan kire and I suppose what do immigration also for to anointing way so for to nkuto utwani nyamia o chance na me so for to yesu moja de obeses dem aji so afa anwadi bofo no wodi wachi ni wo check yesu moja dodo a waton ekokobu nkunta na yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa yesu obolo ka chesi yesu moja na me manga na da ba no wadi subatim afije be na you when we so we get taman keten what an yes that's what to put degree can I put self in once wo about this is a kawana shower why road na just I hang off what do say from beginning a road the more now pre woman na emiao teacher say profo bebrewa or started chrono no one started say and no ya profit chiamwa about degree this down started say we share up put in the creator then the creator say yeah drum no akwoto be so there na baba wa dwade wi atrans afrene nyon kwa betia bonachi and wa who Simon the way you medals. Whether you like it or not, was a Catano, Catesiano, I don't know Catapia, and no bad just when you're not on your bar, when you see a chip on your bar, on your bar, one open the front, open the back, open the side, a garment, or never say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, about Rasta and the back quiet, some Sasa, but I saw them or so 40 I saw them over here, our catchism. Our quite master to our to Finkokra. One and Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who last saw them a man from them was a day. A drama you say, Pacha. This is Profobu Kwasiana, and yes, a babu mention, not a babu, but come some dear, and you tell what Puamani Kwasiapadia, and the baby one. Report yourself and send when you pay vital. Because you never pay vital, I want to say, manager Padia for some, and I did them or mine. What you was so slim, what you was some muslim, what Puamani Kwasia, what for many sketty, Pamponiso, everyone will become yes. Then what do yes, then what yes, repent. I am yes, I brand she we would know, sir, Pama, we am Kwasia, they know the few watching. We are Bushum, yeah. Now you catch us a somewhat units who I was a wolf forget, and yes, why, or swap planted, a bit mad. They can't put us in the amount. When this one to our this one, do you assure it about Onimu? Thank Onimu, are you Benimu? Come here, let's Onimu, yeah, Jenimu, Onimu, go watch Onimu. Baby. Brazil, what is our soft one? Nigeri Brazil, maybe away. The Tomu Hima Brazil away. This what draws way. I want to be quite this what draws now draws no budget. Now just say my sacrifice. If you can't go say chai as I'm see what do we be come so for the idea what told so that's why I'm now go say no to one kwasi no mo holy pity my heart draws me accuse no top was go no nyinsa we year to go kwa kum ye show draws on come wa je do go na vie mezu say still I born in yentimi hu kan kire and I suppose what do immigration also for to anointing way so for to nkuto utwani nyamia o chance na me so for to yesu moja de obeses dem aji so afa anwadi bofo no wodi wachi ni wo check yesu moja dodo a waton ekokobu nkunta na yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa yesu obolo ka chesi yesu moja na me manga na da ba no wadi subatim afije be na you when we so we get taman keten what an yes that's what to put degree can I put self in once wo about this is a kawana shower why road na just I hang off what do say from beginning a road the more now pre woman. Hallelujah amen ya nobody was what any more won what you do man na to asumwe mu amen me say obi bia wo hwem bia ben won say na ndade adan na apostle odi nkwaje sema tua yin edoyin mu ya brene daniel no wada no hu bi
and then church de ba no wian waso eye en church de right eye mo ba de nsamrane ye mfa nsamrane kesemedu katawre bo nyankrompo twedi ampone yi opam kotokro bo agese ajebre otibre kese sha henche nyankrompo twedi ampan dumai kese dutan kese dutampon wa wase we du krokro du hini kataban ye nyankrompo twedi ampane yi nkwa mi nyankrompo asidewura na asiansa amoso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o okofo bo okofo tachi boafo akwaku bedi akoyi okofo chamtachia wuta ko chamcha ko bramu isa no merema mu kufu yi yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakocham tachia ye da wa bramu apiafo amensisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji ye ntata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sadako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensuompo anka wona ase kontonkro wi awoda mansan komwe okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa obaade bo soro bo asase bo asu bo po mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre ngodo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nissi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampon boade o boade nyame kese Jehovah Shalom peace ya sumdie hallelujah amen ya do boade ya wase se waye ya doye na ene atu ya sumdie mu sese adofo no amohwem ye eye enkwagisem ye de eda kwesi eda awia na nwumre no nan fa aka ho doyimu sa wotemani a emprimu akoma eri bia hwe me biara no ne topic e ba no ye di bia da we ya no ato din se nsem bi nkyeremu okay ato de bia eya na wona hwe yen no wona tie mie no ebi susu se nsem bi a meka no wonti ase okay na ya na ebi so eni edi ni nyansem yeah no correct wo timi frɛ apostle wo kan se na kyeremu a na entiase aba orofo ni divine onyankopɔn di ama me se me mfanye na adwuma no se onyankopɔn ambie wakoma mu ambie wadwene mu a ontemase ana ade adwemmɔ ni so tie mi nso a asempa pa bia meka bia wonti ase yeah ana se ye preach ye wo say ye be kyerɛ nsɛm bi mu okay ana ye won nsɛm bi so a ye kotu ye ti ase ye nti ye kotu ana ye nim sɛ de ye ka no eti wan ya sɛ de opesa wo te no no sɛ wo ye obi a wo pa de sua de a woni ye bedi ni nyansɛm wo ye obi a wo fa no tan kwan so de a ana ye kwan bia so no wo ba kyia no yeah amma ma be yi nipa bɔne wɔ wanim okay ana wo so ba be yi nipa bɔne wɔ manim orofo me sel bebre quotation bebre aye quote tro konkon na da ho no ye printi wo heaven there be nye heaven printing press there be en ye printi ye okay ana ka hu ni say bible na da ho no ekita nkurabata wudu bebre yeah me kan nkurabata ye wo preface wo okay no footnote ye den eti obi biara ono or translate bible no se ono twa kwakasa bi mu a
oko preface wa ana footnote na yeah obeche say me reason dia ye kan kwasi no ye no kwame no okay any okay it is a ye koka me hu say no kure say yi a me ma de bia me ye bia me si awia mom yeah me nyo bia me hu no kure na me di besie de ye se me nkan ma me nka orofo se wutie me a mo adwemu nya okesene debi topic ni se ensem bi nkyeremu okay se ensem bi nkyeremu di a me kyerɛ we mu a me kyerɛ nsem mu biom okay me hu se madwene bane anyansafo no ati okon agina ase okay ana me preach se wiase nyina obi antem ase debi sanse me master Jesus Messiah nankasa kra nya wiase nyina na agina tum debi enti me nya obi a me pese wiase nyina agimi tum ti se wo ntem ase a enya me wanwampo na ha me nso amen debi me kama sanse me de to se bam mo na mo bre ana muntia ni Yesu ha okay obi hwe me why no more Catholic than Pope okay me kan sana me ka kowie se obi ana dwe ase wasua trokunkunu ni trokunkunu kra chen ya ne ye ka no oh yeah na me ka mo ni na nya no wonte ase se koteshi bi wo kra me menkotu anka won kan da onim po se o Bible no dabi koteshi bi a me man kan a me ma me kotu kra ka wonim se o Bible no onim me kotu awie fe na wo be ye se sebi once na mpo bi a wo hunu ya ne boko fina abato agu so many yes and let me see as Nsem Bi Nkyeremu yeah what is we me nkotu a onim se wo Bible baby onim pass did that what wasum ka wanted that me kotu awie fe na wo ba be kyerese onim what ase da me kotu ya wo tie na wo first dia wo tie unya research kran ko ho eso so be kyerem mu Isaiah chapter 48 verse number 6 the Bible what sasma making yenu wa wonte da yes won kan kyerɛw ukọ asori yan kan kyerɛw but mo what nsɛm foforo fi sɛ me na ko tu na wote de wakura hunu ye ye ne de si wa wonte da afa na wabɔ da na me kan na huni ye firi tetete ukọ tia wasom tetete wonte da na wonte da agye da na me kan no sɛ de ne me ka bie yeah no be a preacher me preaching nyina wantimi hunu papa bi wom amfa anka wasem de ono tie na wonte ase ani nyansa be so obi samie no yeah wantimi amisa obade ya wemfa nte ase amen babu ne kura wo no me ka se mi a kire wo okay ya wo typo error no correct na asna me ba typo error no so no wonte ase ehunu se Hebrew kasa em no ya wo kasa bi e wo Hebrew mu say la hek yes means to replace or to swap yeah le hek leaf me me church Hebrew mu ha na nsem wa ye beka kwa wo nti ase wo beka se hey ye biri wani so enti no ade bi wo no na se ade kunu a nipa no opese otworo de ma wo no se wo ni adekuni bia opede ni ade ne de ese no de ashana de be na wo na wo sa kronum no obete de all kan den ase simple sa na wona translate Bible no ofa bi so eye na ebi mu ye ma ne bronso okay itu kan Jeremiah 8 verse 8 obeka se mi a me se ne Jeremiah chapter 8 enya hot bia aye nsem bi nkyeremu verse number 8 oso ade na mo ka se ade ntin ye frɛ ye ho se ye nyansafo awurade mu na wo ye na ho onyankopɔn twero kronkron e wo ye nkyɛn ampara hwɛ atwerɛfo pense trofo atwerɛfo pense yo kan atwerɛfo pense trofo amana dania tro ama nsem ni bi o kan ne obi fa ne se eye tro ebi mu nso so de nso ma de ama ye nso so akoye tro enso ebia na nya tro ti a wonti ase nti no ebe ye tro wani yes ebe ye tro wasum yeah oba de manti ase am amen eti Bible na da ho no ye wo typo error ho no correct typo error no nkyerɛ sɛ nyankopɔn asɛm no enye okay ana sɛ de otwero en wati ne ti a wati ni sɛ
eye enifaso ana machine ye de type yeah it may start here fi type error no nokre me cheche mu nkwache edoso but me ma wanyante asiesa it may type error no me hunu kura na wo no a me kan a me mfa error no ma okay se wutie me na me sin Nsem Bi Nkyeremu se error no wa me meka error no nkyere wo dabi na me nya na error ti se me hu ade ko na nka hya wo no a o man fa hya wo na me kasa me de be hya wa ma okay etu won hwe ni ya obekan no na ene media na nko etu be ya wadwene se me na me sem futu agu wani abeton bibi ama dabi abeton bibi di ama Debbie mini wo dwa bi di dabi ti se wakan na se nyi wa kan nyansa mfa wasam kwe simple se me ton ade bi ma wa ana baka se mini wa di dwa no waboka yeah tu beji obeda me but to bi ahoya kasa hunu nkrofo bi anu ene otan okay nokre na ma bibia show se obi onye na dwe so opadisua dabi oba no ntokwa yeah oba no tan nokre oba de fantasy ma amen it is a type of error no wa me nka error no Debbie be yi quotation there yentam ye ko Bible now back to the Bible okay FM abeku Santana yen ye free e Bible Society for yeah 10 years ago yeah almost 12 years ago yeah 10 years krani and me egmom errors na saka men kan ka me hu na me just me kan ya me mfa error ni adwuma ana mo kire say so mo translate Bible no a one sheet pe omu print ya yeah on board na bi ba be nkyire me nkoka na ayo masema it is say bibi bani mistake a this a system a free system man and this almost ton anu wie omo ton anu wie nti we say omo the version for ba not ma correction simple this omo twa be 40 million egu mu a ensaya sa 40 million ensaya sa error na ba ya ene our system no yes mi ko to error de bia ma okay eti quotation bi wa ye kan da na enam say eye nsem a enye nsem bi a emu oduro na ye common ti no ye kan na wo afa ne sa yeah ye ko kan bi na emu odudi a na fe wo pese obo akire ene ya o se de we de ye hwese no kre se oha but sen na no ni bi ho no mo a enko yi o tenses na enko yeah it is a word na betimi de na ne no ayedai ansa na asem no atimi sound well yeah so one study ni ya ntimi se Nsem Bi Nkyeremu eti ba me se error na me be kire wi yanko Zakaria chapter 5 verses number 1 Zakaria chapter 5 wi na fi maba Nsem Bi pacho na wo de atoso me pese meka quotation mi do be ka say hey apostle kwa me kwatwantro yankan pacho bi ba fatoso me ma is a worship kura me da so okay babu ni Zakaria chapter 5 wasan ase o se dey o se na me sane me mama no so me hwe but obi are say o se o ma ade na so nano o se o ma ade so nano o de nano ye de ya no hwe ade o Ghana dabi and na me se me bie babu no obi anhwe mu bi it is a be me kan na se ma Yesu si ankyerɛw na ma mfa ma no na ma na me de me ma ni so hwe ba obi be kan babu wan se no de okokan ye enche dansa no ni mama no hwe on se me mama ni anya hwe o de ama metufo obo just what no de ama metufo obo just me de me mama ni so hwe na ahya wo yeah ana we se me mama no so hwe okay okay English na ntesa no correct if you want to say ye wo English word bi wo ho a wo di betwe ntesa okay natural kunkunu mu nsam no obo akire kohwehwe the reason ti odi we share ho na wan adwen point actually na wo ma wo divine na kire wo kwanya so exactly okay nti won timi ntra capital shop obra me te babu me kire ni Oba Zakaria 6:1 yensa hwe de o Zakaria chapter 6 sanfa babu bie babu na twam okay fa kire wo me sin ne ye won Nsem Bi Nkyeremu twa konwa betie pa okay ba be si point so ni nkrofo twwa me preaching you need problem so twwa me preaching because my can send bebre so what dey hia woni abeka wasem a woni problem fa ni anya ma bebre me ye de Ghana mem ha ntimi antwa papa bi
anchema nchira nkrofo mini asem bi aka nti ko etibi so mechero reason bi ibie nyama so di achero mi ibie nkrofo ani na me ba na ataka anka bullet esu but mi hu say enti ase ni ho mani pa bi mu enti ase obi bi pani wo se nyansafo bi wo ho no mo timi fra yan am yetimi che no ma te mo ase ye babo o se na me sane mi mama no so mi hwe wo se Zacharias sanfa to so 6 no pacho twebra down mom Zacharias is bietu pacho so no Zacharias o se zen me sane mi mama no so mi hwe me sane mama no so hwe say o ma ye fro ya kwotwe an wasem no o ma sesa ni wa na ba no o ma correct say yi manu na fro di mani abehya wo simple me some other quotation na sa hwe ade bo Jeremiah 15 verse number 4 o say na mamu wadwane won ho me pacho o say mamu wadwane won ho na asase so ahene nyina mu e wa asase ahene nyina mu Juda hene Manase be de green assign mo we o ye Ezekiel ba ene do ye Jerusalem Jerusalem not nti me pacho twi kasa not not abefra abesha eti eye do ye ni Jerusalem no nti do ye ni Jerusalem no nti but typo error ti abeden abesha abeka ma na not it is a mechanic say na so wo tifie na hu not na open not na fa ye no open not na den ye no nku not me no nku not no dabi me no nku not no na no ye preaching bi ana quotation me quote ye no me koka say that Israel for 19 na ko fa eye aburofuo ko fa eye friends en abefuom okay ko fa abefuom oh no bi akotwa no bi na so ko jima ko ka no abefuo be no asem na wo ho no hallelujah amen babu ro opa koka babu so obenya kuba ya keke ni me bebra bom ya moano etuba hu se ade bia opa ma me ko babu Nyankopon enye Nyankopon eye translators no oma ne family ade dodo ntini nyina agom nti wo pa je se me bie so ma cho se sha yemma honne oma de man ti ase amen eti mi ko ka quotation na me se o omo ko fa ewo adobani abani yahodo ne owuram na me kan sa no bi di nyakosi be enye sande ho na babu ni bodin sei ade ko no bodin so no kiremu otwi mu so a ontimi nkiremu yanko the book of Deuteronomy 34 verse number 3 ni etife fam asase osna Israel fo no enna matife fam asase ne empapra a eye ene empapra a eye ene inchirisu akro omkofa inchirisu akonti inchirisu akro we nu uchema kire wo bia wonte ase okay inchirisu akro but twi kasem na kasem do okay enna mimi inchirisu anu bui enna me back to the love one ni pane ba dan obati ase but o person be inchirisu akira me inchirisu ayeden inchirisu ayeden eti de ba mu wati ase ama me media na me kan na me yusu so o mu fa abefuo mu ni gwe mu no tie eni wo wura mu no me kan wo so ntima ase kan brofo na we eti ba bi wa brofo no be ka different way oh no that ben na me my gun na bet na se mame misraw papa misraw nyabotre na nyansem ba ko mienu bi yense bi en ba mu aye Kristo ni mapa wate Debbie. Enchinsu ameni mo bi enyansam o nchirisu ya ho. Ai. Na be very simple. E joko kan English no. But ya say wa ma ho bi. Na bi wo so be kan English no. O ma ho nchirase. Na bi so okun agima ko nya ne answer wan. Ye nchira tro da. So be a mistake, I mean ko ka mistake. Be a mistake, I yanko ka mistake ne da. And I see ye and topic is Nsem Bi Nkyeremu.
Oba dem fanti asiamra. Edi asem wo se inchirinsuya. Yes. Inchirinsuya kuro. Ko fa inchirinsuya kuro. Eto pekra ye me pa cho yade bu ha. Mame one say we say be preach me can say be me quotation me can me twam straight and am say e preaching to quotation twam me come me twaso but say ye kase ye be kire mu dia wo de inchirinsuya kuro no me pa cho me pese me yi na hwede kitu bi che say inchirinsuya kuro nte san inchirinsuya kuro nte na tie say na inchirinsuya kuro nte say na inchirinsuya kuro nte okay te wodnam abefuo no yes. Eti be preaching am so o ko fa ora ni abefuom. O ko redi o ho ntwinsua no. Se wo boa. Kai, what my trofo o sanfo trogun grofo ani. Ma be ton abama o. Dabi. Ma ba be ton abama o. Dabi. Ma be ton abama o. Dabi. What's in ntwinsua but me ntwinsua no. Yes. But me the bad level ni pane bati ali na say. Yeah. Till I see me a dynamic preacher. Me back to the level now be there. Beti ase. Beti ade na say. Me to be nkan ntwinsua na because be say translator no. Ade na o kire no. Wanwene. Yes. But opa yem fa English into so. Okay. Nyewe English no say English ne ka say. Mama English ne yanwe. Deuteronomy na. Deuteronomy chapter 34, 34. verse 3. Aye. The okay, the Negev and the plain. That is the valley of Jericho. That's the valley of Jericho. The city of palm trees. The city of palm trees. And on the other yeah. The Negev and the region from the valley of Jericho, the city of palms. Also the city of palms. And a as far as Zoar. say, I'm going to find you. Would you fragana na modern for ibimra so o meche me inchirisua masa akamedi amawo masa be bie wo sukura wani masa be bie wani eti ye won sempi wo hon mu anchiremu no me de bia me ka me se bible do be kan ye o me anchiremu ni asam no anchiremu ani asam no enchiremu ni me se me di to se bamwe amawie obi obaye rof de me so matiefuo ni ahwefo ahweme no ebe hu se nipa no why disturb on ti bible na se what de honam ne ebe kasa me ntia ade ase na makokurutu me mu achire makochire ebi na meche se enchinsu akwa so obi ne meko kopim so onu akodudi ansa ana me sa chema che o se ebi wo kra na obeka in English eni twini kra so nko yes wan nya be ye wadwum jama ye de ama ye ne nya adwuma no o ma de mfanti ase ma amen wo mi akomam mi san kotu ero biomu anu so emu oduro enso me kotu na no enam se emfa hwi wunti no ema o ha wo bibiara ha obia enso so ma nkyeremu na nka wo nti ase da enam se obi hwam sabre odi quotation bi wa chinya gini na mi nkotu na onim ni kotu wie yokokan wie efe oba ba ye malam wo oba ba ye agiya wo oba ba ye pope wo oba ba ye cardinal wo ho na oba ye na apostle ho na oba ba ye bishop so onim twro konkron mo ho ya me hwe papa oba de mfa ne senka wo mi adwinu me sa kire wade bi wo ha ti asem bi wa mi quotation bi se mi kotu amekan said ya ewo no but tie asem na wo no si eya ye nkyiremu a wo nti ase da Jeremiah 10 verses number 5 Jeremiah chapter 10 the part of verse number 5 yenti obo ade asem Bible ngasa what say efre afuom kaka motobi o say what say efre afuom kaka motobi wankasa so anko na waso Ehifo na waka ho asemi wo di free one ba eye bosom ho asem no waka yes ana o se bosom waka ho asem no omo ti se efre fuom kaka motobi twi na ko fa kaka motobi no da ba she twi mu kaka motobi o ye wan waso wankasa twanko no waso awo wodimi ntwa na mon ontimi ntwa na mon musuro wom ye ka frefuom kaka motobi a e friend kro wo no kra no ka e friend ye de nya obi nim frɛ no bible na friend e family e de kwatukufuo okay amufuo okay ade bi ebre ma enoma adie okay atoko ebre na so eso na bre a enoma aba ho
for the omo yen say omo yes statue edi si mesi Nsem Bi Nkyeremu na no me preacher metwom state me mekyerem dabi but e be kan say no bi no akoto de rough eti omo yes statue ti say nipa seso na osiefuo mu ho de be na no ma ne ba omo hu sa se nipa ye den e wo ho bi bia twa bi ni eti we amufuo mu ene ya yes statue na sim ena wan say dia omo di we na aye we no eni enti osi bosom ti se efre fuom kaka motobi na se we ni yesi statue yesi eye amufuom ana atokufuom ana se efrem yesi wono mo a odu a wadwe be o se dipa na heden enso won kasa onto anamon so akọ no so anko ne heden yeso ano simple eno ono twi kasa mu no wakọ fa efre no afuom kaka motobi anka on kan na bosom keke na nko nya fi wo se esiwo boyiri keke eno no akọchem se ote se efre kaka motobi me nkyeremu biom wa ha me mpase me this we hia de ne omo ade amante ase amen gwei upa akoka English ne we you want to make it can adwen na English speak can adwen chiro ne we yanka English ne yanko okay that yanka from Jeremiah good news good news translation see they are upright as the palm tree but speak not also see obusi was said palm tree yes, okay, another version. Okay, Jeremiah 10:4. Their idols are like scarecrows in a cucumber field. Well, so no kwadi wamfa efre na ma o yusu cucumber. Enso cucumber yi enye na fuo ye nya sa de nsim. Yeah. Eno manko. Yeah. Obi a wa Ghana bi anim say eye mufuom. Na sa de ta happen. Oba de hu yemobo amen na me ene ha mi o mi nim se di petri mu adwenche se charity size ampa we ye den size 11 on t size 12 na se na size na so nti 10 na se 7 so nti 8 na se e ji sa na be ma wiase ayeye na me dia ha me se obu akotation kwa won te da dabi onwa ne kasa bi kwa se won te da kasa akere enti efe no wabete enso so wo nkyiremu kye wo bia no tiasies esen die okan no oba de mfantiasie amen enti me somo nya ho tiasies say Hebrew language ni mu no ye wo kasa bi wo mu e fen dan le hak leaf yes meaning no try say to swap or to replace it is so passing biaka na wonya openi similar no dey replace anything obi akokotu kakumba yeah e dey replace emu fuo efre because yenti amete na say Bible no nyeme bebre pia o Israel memu na ebi ni yen exactly enti no mo no mind family to ke kan nyina bomu a we our family we mu it is our translate otimi yibi e dey shame yeah sa na yen so ye na no twifo no so omo so sua Hebrew no na omo de translation no omo so nkyire mu chese so omo ye family dia na ye ni sa dua ba bi wo ha ye dua ba ko ni besia na yen so ye mpa ni family ni group yes it is a way ye nya bi dia de no abeba ye nya bi dia e be pa ni family ni bi e dia be replace simple because adua ba ko no bi nya dan e bi ni ha Tiem pedia ne ye den ese wow na bi ni akofa ni we ya den bi ni ha eti wo ma wunchirem because ade no wakira say enya die wo kopese e de dan kwa be ma wodi a wodi ama wunchirem keke yes wodi ama wunchirem keke wunchirem ne meboa keke eti bibi ti say no obi ye mistake no amfa no mana me de na shawa eno nti be mbeka nkyerem say ma ye mistake de be ma nipa ne gidie sipi Oba de mfanti asem amen yemi adwenum amen adwenum mie amen tie me ye ba point ni so biom na be kire wade bi so biom ha Bible na do mu do papa enti be kra me tell me be say one question with the book of Job
the book of Job chapter 13:23. Job 13. It is bisa kwase say one me we bia no bia kwatra na ne kon ntia twe no bia nya bre muntie do kwajba ka no okwajba yo trofo won free nyankopon baby amudi nyam free nyankopon so asa be wie no Job 13:23 no it is bisa mo kwase me boni ni mfumso me boni pa ne me mfumso ne dia eya he me boni me mfumso ma me hunu me mra to ma ne me boni me mra to na ka frɛ me mpo me nya wo boni bia yo ale na odi wani hinta ade na ade wani hinta sa obu mi utamfo ubebu mi utamfo o kasem na wo because manu ntɔ wanu da na ubebu mi tamfo wo bra ade bia wonti ase a wo frɛ me bisa me a na me mpanyimfo frɛ me bisa me nsɛm bia wo mate wo me ho a mache wo mate wo mo ase me wadaje pa o wonkyede nya adaje anhwehwɛ me kiri kwan na ka bo nsɛm kye sɛ class 1 table ka bo nsɛm kye sɛ class 1 table meto me bo ache bia meche we ni anti a me kan se no enma ma ni Nkyeremu me kotu me tiase enti e me kotu me di ache ade me ko ba wonti ase a metimi ato me bo abo ache di ama no ko ya ade bi wo no ma e fe ne beto me bo sa ade we be da o say ti na we mi di topic na ba say Nsem Bi Nkyeremu na no so nche say nsem bi ama be kyeremu daddy me say wonna wani abie na won konko ahyo mo ma no mo pa de asua no me kyerɛ we mu wie pɛ me nsan be me kyerɛkyerɛ because woni wate nsɛm bi ase to wate nsɛm bi ɛna me ka sɛ obi ni me de akyinya won kyiri nsua ho sɛ me ko kan na befu ɛne ɔwuram ɛso kan babu ya twɛ sɛ nkyiri nsua ade na man kan nkyiri nsua na me sɛ wate nkyiri nsua na se kan nkyiri nsua te ase okan nkyinso na me so ankyinso na ye abefuom abekodom be fam wan na dan hyehyem no monam de ko na ayete so owura ni areas bi nkyiri nsua ke twi kase mu do emu odu pa akwese first bible ba ye na ye brof kase na use die no na ne kan dem papa te fe ne mu soni ba ne nsem bi wodu oba de ma ntia se mra amen wo mi adwene ne mu amen eti tie me mfom so pa ma ye de yin me mfom so ma ye me mfom so me boni me mfom so aya hi me hono me mra to mami wo me mra to ene me boni no ene me boni e are na odi mi wani hinta na odi wani hinta me na wo tra me ho nsam ya na pesa wo tra me kan sam ya je de di matam je da prane muntie mi ba chire ni mu ye me chire ni mu enya ko me topic ye wa me topic e dawo 1215 wo adwuma ye pa otobo na ko ni nyina ebi na me che me say nkyiri nso me quotations ni bi mi yusu abefu di quotation be ma kan sem bi wo bebre me anga se me che okwan monko menya bebre hallelujah amen oba de mi enhira proma na ma me se na yesu ade ma me nkotu quotation mi nkyira wa okay me ma error ni bi mo wa the book of Acts that quotation quotu new bible na ba ade no kra abeka ebe yi sa ade na firo ye ne koye nwo me se wo pa fra ba ku santa na se me boa back to the bible okay fm ono raise sa we na me this sa errors ni na ko no Free Bible Society for Oba diamante asie amen kan quotation mention bi wa Acts chapter 3 verse 6 na Petro kan say ko dwetani sika this pa chomo hwe osina Petro kan say dwetani sika this minibi this way eya yet say French yeah day yeah French back say day French back say day son of my friend yeah day dwetani sika there yeah this eti wo hwe mu ade na otwero dwetani sika de yeah and a typo error akoye DES yes eye de wo bible ni ka say eti akan ya yedu wo yedu ani akan de enso wo ko bie na wo ko hu this na no aye din on frame nkan kire me say o kan this na me so me nkan this say new ones na ba no mayi sa we ni for tell me pese me de ma no be kan no aka say me be afiri me bible me ye tell me de bible no me biem ni ntwa na
yen hwe mfiri Bible no straight oba de amfanti asiyemra amen omi akomanu amen sa na fe nso ye ba point bi point ye ba yi ye ba abehwe la okay the flour na me ka ba besi powdered food okay na flour nso eye ahodo okay na nso mo ye in the family okay and it say ye translated diaba English e diaba obi a hwe the type of adekuna wo into omo kekabo oba de man dia Amen. Ndi chokonkon no kan Nsem Bi to Israel fo Yakopon nyom nam no oni hyehyɛ bi ma Israel fo okay hyehyɛ odi ma Israel fo no san hyehyɛ no ɛna me bɛbɛ kyerɛ bi mu ade akyerɛ onesisi ɔka kyerɛ mo sɛ momu nkon ɔmo nam a momu ni mɔre mu ka etiyemra mesin kwa the book of Exodus chapter 13 verse 7 Exodus chapter 13 verse number 7 we are 1 Corinthians 5 verse 7 New Testament obeka bebi owie penefe memra ne fe yembe check eye flour hodo woni epiti inanson wonye ko ka chezi afo so omunyi epiti ina enson eme ye hunu nkyɛn emoreka pa no mpese obehunu Israel mamu nipa bia moreka pa no woyifa ana moreka wo wahye nyina mu moreka nti Israel fo no nyankopɔ mpe moreka ho okay mpe moreka what to aso kro kan Nsem Bi ho edu Passover mu a to aso wose woni epiti nanson emrehu nkyɛn moreka pa no ana moreka wo wahye nyina mu moreka wo wahye nyina mu ɛda no obodi akyira mo no ɛba no de awurade yɛ ne ɛbrɛ no nyina mu efiri Misiri mu no wakyerem de danti ne nyema bɛn na mu kura mu pa wo menum nti onyankopɔn di nhyehyɛ bi mo Numbers 5 verses number 15 Numbers 5 verse number 15 Bible nkasa ɛne ɔbrɛma ne mfa ne yere no kɔ ɛmra ɔsɔfo ne nkyɛn nti obi biara ɛkɔ awurade ni ɔkɔsɔfo bi ani mu anhyehyɛ ni bi nie no mfa ne ho ayɛyɛde ai asɛm na nipa fi hɔ but anya sɛmpɔ na wɔ na me bɛkyerɛ mu ɛne na bi hyɛ sɛm kakra o kaka na meka akɔ de me hia na me yie firi wa yankɔ ɔmfa ne ho ayɛyɛde kɔ so na ayɛyɛde na ɔmo de kɔnie atukusam me pa chɔ number 1 tie ɔmo va de na nkɔ atukusam na pa chɔ atukusam tie o yankɔ English nyankɔ hwɛ la no baby cry Yusuf then fine or Yusuf fine yeah fine flour I don't know use the word fine flour I say in auto yeah but me person me call Hebrew ni Greek because back of ebi ni be call bi ebe say why man kofa one way bi metu be ebi kofa betu a obe chere your welcome your common Hebrew come hey my brother Bible na version it one to be mistake be ma obi aye we simple ne say ma divine or dum na wo so na Yakopɔn dia ma wo no e kira wo sen ana wo kire Nsem Bi mu keke wo ka wadwen oba dia man ti asiyemra amen eti yenhwe atukusam ose atukusam sam yeah wow okay then then the man shall bring his wife to the priest and bring the offering required of her, the 10th of an ephah of barley flour. What's it then? Barley flour. Yeah. Atukusam barley flour. And there's an etedia. Nena flour ni yahudo. Yes. And na flour ni yadai yahudo. Papa. Says an etedia. Young Leviticus chapter 2 verse 2. Yena na flour. Leviticus 2. Verse number 2. Wase na onfa emra Aaron ne ma jomudi ko ne yankwa asofo no no asofo ne fa esichirisam asofo ne fa dey esichirisam dana opa kaso obi nkoto esam mra wo so on konkoto esam ye de to pan wi mra wo no an obeto abre wo baba bu mu no esam wodu awo mu no eye twi kasa yes twi mu ye ka esam a ade bi aya hata awo okay yam exactly that's the reason when to use the word flour it is out here about the Bible mu no kura no wo ba benya flour bi wanya be wadwen winsin the rinse ya be on Isaiah 28
Isaiah chapter 28. But what case is some be quote to be a verse 28. Koso One yam panu ebro. What's one yam debe bro? Panu ebro. Me patros one yam debe bro. Panu ebro. Panu ebro. Na say bro, ubetimi dia panu. We are the pan. Obadi ya we mobo. Amen. Panu ebro. So obenya panu ebro dia. Ene mpatros se mi be pio baby bio. Efe yemfa no nto nche na me mekire nsem bi mu. Odofo yewia ni yeba abehwe say yetwi kasa mu no. Okay. Fla hodo no. Edim pen na ekura no. Okay. Oh yet say yeba twifo. Okay twifo a a general name. Yes. Okay. But ye wo eye twi fante. Ewo ho. Twi akuapem. Ewo ho. Twi asante. Ewo ho. Twi achem. Ewo ho. Munna moye twifo ya akanfo. Yes. Obade ma ye ntiase. Amen. Eti asese ye ti general names ni bi so ase. Eti won say twi kasa mu no. Obi timi ka bibi say akpele. Akpele no eye twi eye anwonafo kasa. Yeah. But aduane omu dinti. Yes. But akpele no enye aduane no. Utie mi wa. Aduane na ye di no, ni din no. Yeah, aduane na nkasa din no. Aduane din anwonafo di no mo frɛ no akpele. Waka wie no. Waka wie na nsa. Ya betu din akpele. Yeah. Said ye wo din bi se fufuo. Eye process. Yes. Banchini si jaso no. Yem friend fufuo. Yem friend fufuo. No. Ye wo wie. Ye wo wie a ebe fu. Fu na ebe fu ni kese etu. Yes. Na wa bomodiam be mpese me company nsam bebre wa. Me chew enti akpele ni aduane no. Exactly. Ya ka wie ne fa na akpele. But wo koni ya yam si wa twi kasem na adane. Yeah. Ya yam ni ntino. O kan bom mu a. O friend na do tiase. Yeah. O ko aigbe kasem mu a. O friend no, o kasem se dey. O friend ewo, ebliwo. 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 Na che say eye blow some. Exactly. Ewo ni sam no. Eblo some. Exactly. That's the powder. Say the Bible use Isaiah 20:20 say ebro pan no mom fetimaye no. We say buy na sam obey unyusu belly no unyusu wheat flour no. Unyusu one your belly flour your wheat flour your corn flour. What say nyama nyina no. O kere nyina bom ebusua gro. Yes. Obadi amandi ase. Amen. It is say unya sa flour na. Me do betri no what ase. Edin bia pie ma akere nkrofo bi agene. Okay. Edin bia pie ma akere nkrofo na asna me ba me nyame ma hoye. Say san wodo ri nyina no. Ye baba ho. Okay. Na ye besa bebenya esam bi wodo. No ye nye free eye beans wodo. Yes. Na kai Bible na Bible nchi say e beans wodo. Omo din no omo nso no ya wo sede ni nyankopɔ ayo no. Yeah. Etini ba bekire ma kire wa me man quotation bi asu ni aba quotation ni abekire mu yi quotation bi pie e wo me preach mu na nkrofo aboa omhano wo a won ti asie enso mo mbisam won ti asie enso wo mbisam wo ba na attack me ma attack to me wo nipa no uwe nipa na hu standard na unse no ehu nya se ba ha tira me se nsem bi Nkyeremu timi chema ma matiefo anyansafo atiase amen yama bible ne nkasa yanko bible nkom hye bi na ewo the book of Ezekiel. Okay. Na saase na wo Ezekiel no eye prophet ma prophet ne so na me peke eniema wo Yakobɔ di gina ho ma ye nia Ezekiel. Okay. Eye kwanya na Israelfo nam so dada na ma me kyerɛkyerɛ etini pese me kofa nuane na me kyerɛ nuane a Yakobɔ nsa nke yini ka me de me meton aduane mu obi aye me meton aduane bia mu obi aye Dabi me kyerɛ nuane eye obi kura ne bisa me question
ana me chire mu so chire obi ana ba ko so be ye preaching quotation me kotu ye no ye kotu pemba bi yanto aso obi take advantage on diase we messiah say me chire mu na so asem eseni wura no oba de man tiase ye amen yanko Ezekiel chapter 4 verse number 9 ba wona ngasa na wo de fa ayuo o say Ezekiel on fa ayuo sa be ni Israel fa ebani akra me chire mu yes akwa se me chire Ezekiel me chire mu eno so na ho na ho yeah me chire mu yes aka me chire reason but me chire mu nyama wo na mpeke ye me chire mu na wo de o say na wo de fa ayuo ni atoko wan kasa wo fi akenkan nyama no bo ni din 11 ayuo atoko 2 ase 1 ni asedia ena asedia 3 ni kokote ase pie ena asedia so ase pie di ase ni nia ni asedia exactly eti asase awodo ni pie aba okay ni kokote eni kokote ni ebroshe wa ade baako fa yi waduane obedi inado na wo kọ baabulu na baabulu chire mu a your friend miss grey flower now pepe nchemu mi nchire mu ne because be pesa obe o pade asua de a obaba chire yi odni nyina nti enyi nyina ye flower nko a or the be messia flower opa bo obabu se mo pe internet so ade na bo eye miss grey flower now pe quotation edu be ko Ezekiel 4 ekọ na o kire sa niema ni nyina was Ezekiel bedane mfeso prophecy ni for 390 days oko use kondo eye moria ebe sei yes tini nyina se ekọ ye flower na watini akabu obade manti asem na nti enyema na obobodi nyina ye isam say ye beans kura ne some form me can ne some form wa me ka de ya hataye den I am the powdered one or for say powdered one e wo mu no won ti ase a eye party bi because ye ka we na me say ye family e don't mean ko fa beans bi am fam be ye sa family one yeah but de na ohia ma ye na Ezekiel no or cut de ye den eye obetimi ayam the powdered form yes I am a flower no all kan wasem tinam ka chese wo pa bo mo na mo pay internet ade me anya wona misua ade na so ma ade bia me ye bia later wo be kwakọ chire ebi ni fa bi ni fa no so ma ye mfa so ma me ntino ha me omo ade man ti ase mra eti e be chire wo de wakọ sa ha de aha na na odi sa grey and sa miss we ni den ba awodo de mixture eti nyimo bobo odin me pese ye kan English no okay na mistake bi wo ho baby English bi wo be kan e ba be ende o baby antoaso a memeti ase go me nse ni nyina ye flower ho asem ti no me ntoaso nti I will leave it there say the match bi beginning nchire nso ade ya me chire bi bai sa na me chire mu di aba yanko okay Ezekiel chapter 4 me pa cho yusu dai me pa cho kan twi ni yanko wo say na wo de fa ayuo ni atoko ni ase ni asedua ni kokote ni ebroshe wa de ba ko fa me pese me ka chi o se minim de wo no min tanton se sama no da me ka chi o play still kokote still kokote ma be show the reason die nti no mre ho yemra efe ye be yi print no can brofo be be a problem no wo okay Ezekiel 4 verse 9 and you ye cry ko to bi take wheat o see you take wheat 1 and barley 3 2 beans and lentils eti baby wa kan na do hang lentils and twaso eti mean o hang lentils mamia metiase ba menyenti a metiase se ni nyina no e flower wasem no kanti no be pese mi bezi baby o de pim lentils na me nko menim bebre
and twaso. Lentils no. Me pase ye busy or lent patch of lentils netus mami. I mean shadi biwa. Lentils, no one say we use lentils. Okay, patch yen twaso. Patch me ya mami answer. Okay. Mami we answer. Twaso, twa another English so. Mami English be fatus the kind of muntie. Also take wheat, barley, also take wheat, barley, beans, lentils, millet, and spells. Put them in a single container and make them into bread for yourself. What we say? What you say? Spells. Yes. Spells. Spells now. No. At the fofro. And it is lentils now, but any lentils. Yeah. So what you mean? And it is lentils now, so any lentils. And the Bible become baby. Nobody be do a year. Lentils and millet pay on fast spot in your day. Emma. Baby to me kind on fast spot, not the fetish. Yeah, or the fetish. It's mammy, the mamma fetish. A bit mamma spot. I'm a fetish. Nadiama, mammy, fat mamma TV. Na yan she, never yem baby. If yem be say, yanko. But your man for fro, another version. Na mention say, oh, you know, don't get be assumed one say. Sanse, me ready, me tiasie, me divine, or don't know the other men. Actually, must mean that will be that. When the one had our mumu. Okay. Yanko, take thou also unto thee wheat. I say, wait, thou for no, I know you say. And barley, and beans, and lentils, millets, and fitish. It will one vessel. One way, or sitting on function the room. And make thee bread. No, on fire. Or carbon bibi crowd to us with your battery and also enya as a patchable bibi to us all. Yes. And yen near a diana near or would you know some a diano obedi and was some eka. Yeah. Yeah, make in Yemen Bibri. Et yenya a yet spot, no? Yeah. Yenya fetish. Fetish any spot niya ya brofokasa. Brofokasa. What they call Hebrew kase moi. Ye feno. Cement. Yes. Cement. Exactly. That the spot and the fetish. But to uko a year contribute to say, but your yanko uko contribute to say a year Egypt. Your friend Rai. Okay. Your friend Rai. Why now? Ubeka say na dey no kwa my person wo chire. Upesa wo ti ase Rai ne dia. I just say me do uko Bible no mu wo the book. Na no no na ye na mo translate yo. Yeah, ho. Ehọ na asem no wo. Yes. Ehọ na asem ni nyina wo. Rai no. Ebi class parent na eye RYE. Okay, the book of Exodus. It is a kokotenya wo ho no a wo se won ti ase no. Hallelujah. Amen. Me chiro mu yes still kokoti. Ma be chiro reason say omu yusu powdered when omu gina wo de mai. Medical catch say Hebrew kasemono. Say oh adebi wo no mo je no mu we ya on penny similar. Right. Na translator no dey replace. Enti powdered food ni nyina ko bisa wo na transform onu betimi achi mu yi. Yes. Enti powdered food bia no na nka ye mfa ni samsam o. Ewo nkroni bi so o. Yeah. Nkroni bi betimi abodin achi o. Enti na ade no kra no etate wo bayira so. Iti mpacho ma me mfa nko ni enhwe bayire ukoti sesemfo no a ho na de starting na wo de obedi say aduane we da ben bayire enya banchire no mo don ho mo bayire eti na edin na kasa start fi bayire de ni ahata ni aye ne powdered form no. Yes. Eti mpacho fatu TV ni so ma me wan kasa phone na gogo na chireki na mpacho fatu so na me ncha de bi mfa nchire mo ha na me pick one say we use yam konte Yam meaning, no? Okay. Often also made from dried cassava. Once for the cassava, nice cassava from count. I check cassava be doing. Yeah. It's a smooth, thick paste. Yeah, ranging in color from deep brown to grayish. Typically made by blending and boiling dried pounded yam or cassava flour. Eti nekchi kese mu kura no e bro kura no o yam no powdered form na no mfa na bro konkonte. Yes. Na ye koko uti yopa tobo men rashe
Men lentils in the about men fall lentils in Cokunde. And the men can't lentils in so a banchanewi. Missing or Jesse lentils, missing me. Still, I will use that. Go a padded way or use. Amen. Opa yampo is a memu. No one use on padded winning. I'm padded ones nina. One say a different type of a friend say way flour. Different type of flour. Yeah. Different type of flour. Etika di bagana memu anu a. Anka ti se bro die. Anka odi abro no beto so a obeyisu ebro konkonte. Say atokwo di atokwo konkonte. Etimi ma wanya entiase se ye nanam no ade na na oka no ho no opese o chese ni tie watwam nyina kosi se ade na Isaac Nyankopon se onyam na hodo nyina chese enkoye powdered form enkoye powdered form nyabotre etisa opese wo te Bible na se pa de a obi kraso o me obi se ye ka kokote Kokot ibi aye typo error. Na kokonte so nya kon nida. Debi kokote aye kokote. Me kotu kokote na chero. Kokote no patcho fatu kokote nto ma me cho say there was the book of aye Ezekiel 4 no aye error. Ma be kotu kokote ankasa so a chero. Ubo say ensunsun dem na me di wakọ na kokan awo ba bi di a chero eti ba bi a me kokan bi ni eti ba bi a be mu bi a de opa chero ni eye British or spurt ana then dry friends say ray do ba chero mu ye ipacho yanko Bible mu yanko pacho ma me English no okay fa twi Bible no to twi Bible na mpese bi twi Bible mpese obi be ye we bi a timpacho ni we ye fa di okay we Ezekiel there ni pacho say dey o se na wo dey fa uni atukwo ni ase ni asedua ni kokote ni ebro esha de bia komo fa bacho osbere design ke o na wo no ke o wanyo ba 12 na masanse ndi wanya ye na odi keza no na masie no ke o de e mebe kokoti eyaboa kokoti we eyaboa min kotu aboa de na mama na this okotu kire no min kotu yanko the book of Psalms me pese me tiosa de ni wura ne me amunya me nkyira de ni Psalm 80 verse 13 Psalm 80 verse 13 yento aboa de asa o se na kwayem kokote o se pacho anu su twatu no mu no kwayem kokote no first person nento so ni mi say fe obi a okadua no asa no na petemu moa ewe we ayamwasam no ka no kokote yaboa pacho fatu so pacho for Psalms netus mam okay Psalm 80 verse 13 Psalm 80 verse number 13 kwayem kokote o se kwayem kokote me esai no na petemu moasore eti we di was state am ye hunu say eni kokote eni kwayem kokote say no eni da o eye ke o te ke o te kwayem kokote eti aboa we ayam wasam ha waka aboa eti ha na wokoka kokote no eye error eti adeti na odi aduane a waka wasam odi aboa ko kokote be ye den enti yem na mehwe quotation betia mention kokote ni ye amon kokote ni say eye family eti betima konya aduaba bi but yenti a odi be hye ho no medical chira say Hebrew kasem ye wole ya vajan ya wakasa bi ho a eka echo say san ada say who change who ye now replace then le hack yes to swap or to replace to replace it ade na can onya but or ni similar ho it or the replace it powdered food no can the fetish when friends saying when no can Cement no any Hebrew kasa yes wakani nyina bom yes spelto say ye fetish o wakani nyina bom Hebrew Greek a friend saying Egypt no friend then ray yes right no mo kan ray no and what the book of a friend saying the book of Exodus ye beba
The book of Exodus also be mistake amount. Yeah. Exodus chapter 9. Verse number 32. Was ne ayo. Any kokote. It was what be sure what be kokote no and forwarding can fanning ko and fanning command lanterns and lanterns no be quotation. Okay. Well, a beans. I would do problem yen. But me just said your cheese I can some no coding a powdered form. Because or kabum or coming in at the groom. Some is what pabo a yet miss greens flour. A betcha say. I would want in or canning in album. If a young the book, Patriotio, Falantes need to the beans now come as a fatu trim. You go to be achobium. The Miko to Yama de Bacacho, the book of a year Genesis 25:32. Genesis chapter 25. A part of verse number 34 down. Was any Jacob ma Esau? Was it Jacob ma Esau? Pano. Ne asedia wanwa ani asedia ya dey wanwa enti pacho yenhwa asedia no yenhwa brofo no se no beka no. Okay. Okay, Genesis chapter 25 verse number 34 yenti obo ade asem. Okay, I can say then Jacob, we also have 2 Samuel 17:28. Okay, then Jacob gave Esau bread and lentil stew. Me pacho tie also how the lentil side then wey awai ubet man flour ubet me there is too but and yet sa kokote na wo no. Yes, but ubet me send afra kokote group because we am the padded form no ubet me the afra yet ase it will say be person English but us no so sa e when you say we nya kokote wasem. Yeah, you hear the body ntwi no. Okay, what was o say ase dia wanwa I said you know mention one thing you use the word then. Lentils no. What person who say it will lentils group no concrete in English. Na ko read ni atwi. Bo say ni nyina dey asedua. But I know the ko no okofa asedua hodo a yetimi ye den in the padded form. That's the reason why me in after the chira wa no. Eti ano no or the ba beka eye fetish and then start. That is cement. If a young lady boy, 2 Samuel 17, verse number 28. Was it or the Impani Iowa? Was it what the Uya 2 Samuel 23:11? Young Impani Iowa. Was it normal the Impani Iowa? In Kuku, Atoko, Esichivisam, in Chevi. One was sitting in a group running your money by in Chevi. Ne said, and two months I send a piano or by Asano on Fancomano. I said, Diano, I would want to do the Waka Brofono, Yanko Brofono. Yeah, 17:28. Okay, First Samuel. Na bedio baby me quote you soon, but say wa body and no body kokote. Me quote you the book of Exodus chapter 9 verse 32. Yes. Obodin oboduan no obobodin okobo we ho. Okay, 17:28. 2 Samuel. Brought beds, basins, and earthen vessels, wheat, barley, flour, and parched grain. Patch what? Grain, beans and lentils. Okay, brought beds, basins, and poultry items. They also brought wheat, barley, flour, and roasted grains, beans and lentils. Hallelujah. Amen. If you want the lentils, I bet you want the lentils. Who say beans and lentils? Yeah. Now, or the beans family, no so. Yes. If you want me now, come bomwa. Our friend is at the same time, we are the padded form. What do you call the padded lame? Yeah. And then the one is actually for no. Na be kokotenu. One tip was a cocotin on Tiasi. On Jayam go to and Contias. He go to cocotin as a match. The patch of a young called the book of Hallelujah. Amen. He go to Cotiashi. He will drop the book of Isaiah 28. Isaiah 28. Yeah, the name in Ankasa. The verse number 25. Remember. Easy worship I quote. Let's say free Bible name. Yes. The Chababunum was a yes or ma ani etaria. Ogu eme. Opetente. Intete. Odue ayo chireben. Atoko so. Awanafa. Any kokote. Me pacho spare any gusu bia di green asan. Yeah. Kokote.
Eti kokote de ono. Eno che say you don't translate why or person what you say. Adiema we mu nya otimi de powdered. Yeah. Eti mpachi yan kwere say edi konkonte no. A che nkrofo adwen no. Ye ko fa konkonte ni free. Okay. Mpachi mo de mo pe mo na mo pe e na gogo mami. Mpachi yan check it. Kokote ni ye fa free. E na beda ono. Okay, yes. Kokonte, a popular West African swallow dish made from dried cassava flour, was historically derived from the word kokote. Me pacho say ye fa free fa. Kokote. Ye fa free fa. Kokote. Me na me try. Debbie. Osi konkonte no. Yeah. Ah wo kan konkonte no. Ye fa free na Canadian kasa mo kan say Ghana. Kokote. Den kokote. Ansa na later no ya be ni konkonte. Banchi kokote. Eti bia obanchi konkonte. Yeah. Eti fe yi ahodo de ya na edi padded we ni nyama me. Ye start said dia on friend no. Uko Nigeria wo nyane sa ho ye friend sa ho mo din from the friend no. Eti ni onu so translate akoni kasa mu obe fe edin ya padded one no. Bacho me pese wo yi ni nyama me na obi ti ni otiasie hu say Bible na ta ho no me sra wo nya abotre. Yes. Me nkoto ma obi aye. Debbie. Sure. Me bacho yan radio wa. Okay. Rice porridge, a smooth porridge made by boiling down rice, often enriched with milk and sugar, similar to oat or corn pap. I say, bro, rice kokonte. Rice what? Kokonte. Rice what? Kokonte. Rice then. Kokonte. It is a we yam man you not what the kakokwa. Nankat, almost friend said then. Rice kokonte. Oh. Enti kokote ni na nya de bia o enye diane no wo ko sentiment ka diane na ka yam kokote ya wo yam so dan kokote yam kokote enu na da yam fufu amala no amala enu odi to so kono it was odi amala so aba. Amala is a popular traditional swallow food native to the Yoruba people of southwestern Nigeria. It is a thick, soft and stretchy dough made by stirring flour into hot or boiling water. And you Nigeria also friends say amala. Amala isu yam flour. And this one dey yam flour. And omo friend ka sem den amala. And you yam flour. Go down. Yeah. Hey, everybody hu yam bo. Et na dem preacher me kotu ne be cheche we mu nyina. Asemo. Amala. Yeah. Omo see we cry friend isu. Amala isu. Yeah, yam flour. Yam flour. Next say a friend saying bayira ya hata. Yes. Ya in padded form. Etinu wa ye or ade no nya bia. No happen similar name na ade ama. Man ko tu anka wonim Debbie. Oba de man ti ase amra. Amen. Emu da ho. Man ko tu anka wonim Debbie a. Okofa hiate. Wo say me bie babu mu. Achi o say Dani kotu kotiachi man me kotu Azaya de no. Yeah. Eti Azaya de na wo no oye ni abasem no ka but ni na no oyam a e ba kosi say eti de ono translate no oni bi eti e so fight no timi nya so asem nyina okay say kra ye obro kokoti bayire kokoti banjin kokoti you don't go and write banchi say nya infa kasaba masa kasaba wunya and the major no atwenchen eti ni nyina ye padded na Isaac on fanya aduane deja for nam no mo nam a Nyankopon mo use padded eno no wo yam si obe 1 month 2 months kan yede ensai papa 1 year kan nya hwi o che ensai to se me mpemorika wo mu mpemorika Nyankopon so mpemorika dia bibia no omo nam esre no so padded one kwa omo tu ombo you can Bible no kra o kan second blessing mo beta se me wo second blessing 1240. Okay. 1240. Okay. 1240. First Chronicles. First president. Yeah. 12 verse 40. Osina wana wobeng. Osina wana ben. Edikosi Isaac. Kosi Isaac. Sebulon. Naphtali nso. Edi aduane bai. Infrumu ni yoma. Onsi infrumu ni yoma. Eni infrumu ponfo. Eni infrumu. Wan say akra mistake bi wa o. Obi anto mo no mo hwe wo yi. Mo hwe mistake bi wo da mo nto mo dem pacho.
fansa infrudan infrumpomfo mpacho we sure say ye infrumpomfo eye ke infrumponko ba ke na me sha na ebe ye ponfo infrumpomfo ye infrumponko ewe ero we nya de oka say ntibabu na dabi efetu aso asemi ho ene na ntwie so ene esam aduane ene esam aduane o say esam aduane wanya wadbe kwakwa say ano aye na esam aduane but we can version bi na ba ko padded way but what esam aduane wa ba say bia esam nko a eye ubenya belly wom ubenya wheat ubenya eti ahod mti udeti obeka itia wase ni esam aduane any broad matatare any baba aba wa hata dia inyama ha den wa hata ani ayam uka ba baby cry say ezia for say mo nye tatale me be kase me cheche tatale me na me ko preach me ko say tatale na wonye ba nye twi babu ye wa ye die tatale okoka tatale enya sa me matatale no na hobam yes I don't say bam se fire tatale be ya o pa ko kan English na ko check say na tatale ye die ni bia ye tatale ye ngana woni msa die ye no eti wono no twi babu no akofa tatale dia ko replace sa cake na no chese ese no eti tan na eti on swapo eti o check no we a edin no ne ade we na ti eye powdered food. That's the reason why me pacho o chire mi die na me chire mu no a me pacho mi kokote na wono o pa kokwe sa yanko eye Exodus chapter 9:32. Okay. 9:32 no. What's it? Then found foul lentils no. Me go to lentils, but na me che say lentil baby e kotu si ye no. Am fa fetish and when spot na nyeden ama. Kusiment na ama. But baby and vegetable and vegetable no dey ato so. No a kire say ano kan o ka wie nti be se kokote na small kan obekire mu ayengo. Exodus 9:32. Was na ayo ni kokoti de me o se ayo ni kokoti de graduate kokoti say kokoti say kwe was ayo ni kokoti de engusubi evi say enu na was enu na akechi enu na akechi yes o kan free so ba na prede bidwa na be friend say esukotwe totogu egu iniabe wo so it was say eye ayo ni kokoti ni de ensuo ni bia nto anyede engusu ibse na ena aka akiri me pese me ba me menchire bia mu o edi sa kuti na opa kokko free fair sa asem na wono obeche say Egypt sabe no patro mani wenu patro na me right no and there is friend right no say duaba no mo kan wasem na etesen oba de hu mama bo amen da ben na me man beti me ase asem we manya tamfo our Galatians 4:16 Galatians chapter 4 verse 16 adenya sema come no credit na mo tamfo mama ton wa ma wo ko jesu ka me nko tu crank obi a cross obi a o yes ade no say apostle ko kan ko kontenu o kan no me to me bosa me kwahwe say we are very good mama attention it means on that say na down koni dia ne se kokontenu ni de otono otato di o choba no ho na na dwo banchi aduane ne ye friend kokontenu eye din eye fla no yes okay we are asante for friend said a friend abetie opa we metimia mo na mo pe gogo opa gogo we obeche odin hodo mo de friend no pacho man bi gogo me panchiro obeche say edin say obeche odi pacho gogo me na me chebi me pacho mo hwe ma bi we a friend say Nigeria for them some friend amala but them some friend yam fla nti sanka de ba hanke be friend e friend say bayire gonkonti yes enti ene didi so ade ba no pacho yi to suma me ncha ade do adam na yimam na we yi ni pade din na ti wa mu nyina enti obenya aburo untimi nka be kan aburo sam bayire sam yes atukusam ubenya say sam e wo babu dada say sam nyina dey opa kan quotation we kan quotation we bebre o mitrim o kan the book of Ruth okay chapter 2
verses number 13 to 14. Okay. Now time you brought from Ayadi. Okay. 2. When you have chapter 2, verse number 14. What's it then? What's it? The edu edi breno. Edu edi breno. What's a catcher say? Who has catcher and say? Brahane bedi bedi Brahane bedi bedi nibi. No fa abu breko no abo ense kakadim. Kwaso. No tena etwafo ne enchen. Kwa. No man nchiwie ni bi. Me pacho wemu. Yeah, oso man dey. Nchiwie ni bi. Ori me. No re ye den. Me. Pacho yen kan brofo na Ayadi. Okay. Obi anim nchiwie wa. Mo dey tu so amayana say. Okay. Okay, no, the other two no. Okay. And at mealtime, Boaz told her, "Come over here and have some bread and dip it in the vinegar sauce." Vinegar, Vinegar sauce. So she sat beside the harvesters, and he offered her roasted grain. Roasted what? Grain. Roasted what? Grain. Roasted grain means no person what you said then. A person what you said then. Chinese and chiwia. And then we say bro chiwia, and I said the roasted grain. Grain susu guahudu. Grain susu timichin katiari. Yes. Then you may achieve dosu pa. But when we said I didn't acquire it, a coco yes say or share na say in your my action and chiwi ne di makotenedia. Then I will put in chiwi there. Na so we can vegetables back of corn aba. Yes. Patched corn. We can patch corn. Yes. Ti ye ko kan chiwi asemo a. We unti ase wanya nkote translators na se. Amen. Okay, and Boaz said unto her, at mealtime, come thou hither and eat of the bread and dip thy muzzle in the vinegar. And she sat beside the reapers, and he reached her parched corn. And she did eat. Hallelujah. Bible do kind na Nkyeremu ani asem no. Nkyeremu ni asem no. Eti nya abotre na yenyini sa. Ye modam ye nse futuo ngungufo ni enya na we hunu me nyankopon nya masa se why fed up e wo ne wasofo ntem a enya me so a. Eno ano no. So wasofo de wafa kwan bi so a. Nya abotre si abotre. Simple. Ohu awrade mponi. But dear Yahweh, oh, Yamabo, Amen. No me and sharp, Amen. Emanema, Amen. A summoner ye cano, but your tea, me quote to cook. I would the book of way, I shall say, a error. Now, the meaning no more dear man, a powdered food. In the make just say, kusi cement, yeah. But you're not coming here way, because more here way in family, a friend say, Exodus 20, Exodus 9:22. No, okay. Any way for someone check here, mammy. Okay. Check here, no. The word will not quite mine. And never refers side diabano. Na a near man no use no Egypt. Honor Fras here, said diabano. From the free Africa, Egypt had no the bands, no the best Israel assassins on the best. To the October for the book of Exodus chapter 9 to 32. Now reforms of a cancer much. They say silent is not a beans family. Beans, little beans back. Maybe you mention a year lentils piano or a year beans family. But Nina, the all can with the book of a year, the book of a year, Ezekiel, walk up padded ones. Yes. And it's a year not vegetable one and our lentils. Now, that's where Jama beans, but what was one, but vegetable didn't watch, say, a yes, but enough fetish. Yeah. And the bachelor, I'm one, I don't know, credit continue. Because it is conconta, na make a just a young concontessa bunch of you. Name a powdered food. Concontenus, yes, I had yes, you didn't. It's a me. One will say, oh, cornofa, patch of fatusman, Obi Codia, you have a patchani and watch your young cock. Kokonte is a staple West African dish made from dried cassava or yam, depending on the region, dialect, or popular street slang. It is known by a wide variety of names, which face the wall. What's it? Varieties of what? Names. What's it? Big friends said face the wall. And brown fufu being the most widely recognized.
Common alternative names include. Okay. Face the wall. Face the wall. Lapewa. Yeah. Face the wall. Abitia. Lapewa. And Lapelawa. And a bakubi to us with Lapelawa. And a brown fufu. Chris Brown. Tomorrow I will pay. Okay. When you saw what Nsem Bi Nkyeremu say, a dear would do on the other day, on the friend. Now, me about the about once say, I'm picky a dean konkonu, a free cocote. Exactly. Cocote. That's the powder. Yes. What's your simple? Simple. What to? You want me to join? Say, my quaton, dear. That's me to wrong food. Hey, you preaching and me preaching. And my child say, where you are, and you cocotina on a family, but in your ultimate fabua mesha. That's that nearly crack a money. I'm not doing your mobile. I'm anti-as yamra. Amen. And you being coffal, lanterns now only in a powdered one. Me patro ye webra. And you coffee pano, pano, so pano, so would the sabi when you want, so would the more to What a war. Fab Molly, quiet pano. We are casting, I say, I want the two blood. Fab Molly, fab quiet pano, say, and Nanny Bemqua. Send your Bemku brother. Some more. I buy a Bemku brother. Lack of knowledge. I buy a Bemku brother. Powdered form, no, and I bet me after not to be the idea. And the eye bled. Let me, if I be too mammy. Ebony. Yes, it's women are different. Women are great. Lentils, Libya, yam. It was we are the a dim baby, maybe where the PF Yemenum. Offer a year, we know. Baby, I'm used to where we say a year Miss Grey Flannel. Yeah. Offer no, and no one yet make a fair be. Ye far a year lentils. Party be. No more far a year millet. Okay. Afa wheat. Okay. No ma miss. No can you bomwa. No ma betu Tom Brown. Tom Brown no crack. Na nye say omo di name bi frafra. Okay. Tom Brown no e pa cho e Nigeria for na two din sao. Okay. Me na me ka cho. Senka ade a me kwaba patu anka ma be kire kokko ni we nyina mbiem. Ma be dwa ba na me dwa ba nuaba woduom. Okay. Se na we kan but anye se ne kan ha. You army send me can send you one ya man show my won't ya see that. Oba dia man tiasi. Amen. Nigeria for opa gogo na check Nigeria for na 20 Tom Brown. Omo kasam Tom nation no mu yusu ye no. Ade na o ka opese e white 10 brown. The thing Tom Brown no Tom Brown. Okay. Porridge na o kana the thing Tom Brown. Tom Brown. The Tom Brown say Yedia, catch them. As you can't watch him, yeah, it's a cup if you are singing. Who did say I'm 3 about? Yeah, same fear 30 years back. The 30 years back can't in fear woman you want. Boys, he best said, Yanni Bidin. I get no better sending a Galilean beast into Gobe. Ampo wakasa the beto baby say who transfer to bibi biomo a obi wan no de gobeba be den gobena be common name. Yeah, I will press it gali photo. I will press your gali. Wow. Anjima we mu no etam kwa chekwa na se ye pe gali and beans a on be kasi ye nana Jacob aduane a odi ma we no ye gobe. Apa say gali and beans ayira o say gobe no. Gobe e ya a popular name. Gobe. The popular name no and ya no mu dis ade si ye nyane we dia na say similar dia ye repress no dia si anan. Say one do me translate you. Me see a by we beto brebi e be ko brebi no o say bi we wie che no be se fe no motani be e ba be hyam anya bia na bi ni ka say tetefoɔ no frɛ powdered food ni bi by re konkonte mo de konkonte we konkonte ni nya ye powdered one and no ma twanitia. Me see a time come, Gary and beans will change. Now Gary and beans, you say brofo. Yeah. Gary and beans. Yo, Granny can yo Gary. Yo Gary. And you say and crankasa. Now I came for the Gary photo. Let's see a creation day, ye demon. That be.
boys a man abbreviation go be ti etwa na go be ne be ye popular name it will be repressive gari and miss and you put go be there wow that go ba sha nan about the insurance about the man tias amen anani say chika se bu ayaka ma adane eye brofo ene ye nananom antinya nka ne na aba ba ye twi okay bi ni say ha oh kwadwo wa so wa ye gang leader wa on gang okay wa so wa ye gang leader gang leader and was kwadwo wa ye gang leader wa ye ho gang leader wa ye ho gang leader kwadwo so ye no wa ye ho gang leader wa gang leader ewa and gang leader turn into gangalia. Gang leader turn to gangalia. Ya wa fa so chire nsem mu. Wow. Nsem Bi Nkyeremu. Ya ka den singra dia se. Monyo. Yo ya ka me. Den singra. Oh. Oba dia band me ko commercial break aba. Ya baba. Amen. Mama mukasa na babu mwasemwe ayeni kwasemwo ya mama mukasa na babu mwasemwe ayeni kwasemwo babu mukasa aposo okwajime obamu ahunya miasem mia wonti asem obamu ati asie obechechi mama we hunu preno babu mukasa obi anya sutie ya mama mukasa na babu mwasemwe ayeni kwasemwo ya mama mukasa na babu mwasemwe ayeni kwasemwo babu mukasa
Jaisu, I'm a running you switch of war. Akwana misu mi fenwa. Whenever people mention me so yama misu ni nada ni misirie. Akwana misu mi fenwa. Whenever people mention me so yama misu ni nada ni misirie. Enso Opambo nyamia. Oni mi kona kananwa. Onwana wa shemi bobi se. Mina musumwa oni minenam mina meriemwa oni minenam timi ye kidie ikomiza ya o paibo ikame intesem chenwa erage ye isalina mamuye obeya usu jamahu Ifa Enterprise. So okay. What a friend. See ready. Ekewa. Share. Unipoti asasi suoi. Makwa no suodomi. Uniponi na mamiamwi. Makwa no suodimi huwa. Ubire ni wa wadimi uza uweja yawe. Ifrize. Meti free muni mifibe mu. Mankoko fobia. Ejuma sem nyinam mankodu sinidia mawo munzam medadwi mankokutu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda woso ni asasi wura twedi ampoya wase. Amen. Wadoya wadi adomi adofuma sem na me ato one na ye nsem bi nkyeremu. Okay. Debia meka asem na me se me de to se bam na mo bre. To debia nya bibia na me ya but we no Bamfaso amie nsem bi ani a saa na yanhwe ne agimifuo bi ebekoso atwatwa preaching bi a wonte ase nekunim nsem wa me ya but we me dia kasa a kire nsem mebremu to do ye badwene ba ne bebu nkuntam okay me kasa biribi me no bi nya problem ewo nkirinsu ho enokure mi kotu quotation no wan kam you so the word abe omkofa abefuom am bi kura kasa abekure ni baabu and Makasa abefu. And you say, Bahame, was men am a tear in as idea no crack or can in Chinsua, but Nipa in the Nima different in Chinsua. It may the Chileman, son, Nipan from Chilemu and Tiaseba, but no be so dear yet you obey ye. I could cut you away. And no, young Contoka, Debbie. Men are minimum dear Maca, and I may say, me dada will be out, Debbie. So, who's so for your dada for? Yeah. Or your dada for my me, and I'm saying, me meton bibia ma wo. Debbie. Me ma says, Sabi, my coat to Kogunte, my coat to Ebunsam, intimate to Ebunsam. Debbie. Menkas me coat to quotation about a friend saying, millet into sabridi me ton millet. Timanya quotation binti mometobi. And what because me quotation me quote to Adela me ton no. Enim. Men tomb bibia and meton bibia. I mean, quote the book of Numbers 11. Numbers 11 so kitanyema who do be all. Upa, okay? And me preaching me quote to you and me kind. She nan count as me kind and we do oman trap. A common mom to oman trap. Me pass me bomb me preaching with you. They can't wait to get to travel. To get to phone. Bible Nkasi yanko Numbers chapter 11 verse number 5 Bible Nkasi yeah case number you di ne kwa koso e wo beziri acha na ade atoso de amame e kan efre wasi efre anamuna fan wo de woni ama bebodin jene anyo me pa chosi jene ni anyo but me preaching na me go to kokonte me preaching no da me go to quotation we anyo no me use the word me use the me the want me can say garlic yeah o pa kotie me use garlic I preaching them and then man try make them say yanka no garlic ne kan anyo bekomu no akọ English na ko hu say ya tro anyo and me just quotation bi wo kra na de me kan wo kra no obekọ no English na ntisa any twi ni nyentia twi na ko similar onya Papa, I had a annual and
anyo no jene odi batwi kasemu a anyo no eye mfantifo na kana anyo edi fantini ka anyo a eye jene kro no a but translator no ntibi nya garlic twi debi to waye ni jene ni anyo simple Mr. Translator no nya garlic twi kebrofo no. Okay, we remember we remember the free fish we ate in Egypt along with the cucumbers. What was that? Cucumbers? No, they can't. Hey, family. Yes. Melons, melons, and you see a family. Onions and garlic. And onions, no. What's that? Also, and you see a wood. Jenny, you want to see you want to what was our garlic? I become. Yes. But Chino, so much in young grade, Chini can. Ya can't no more. You didn't miss them. Coso, a friend, Anemuna, fan, Jenny. Now, when you know nobody on who are fanness, Anemuna, why? Well, I don't know some people put in picture. Oh, chairman, Medina man. Jenny Anyon. Was a chimun on cognac garlic tree. Yeah. Send yaka garlic or becan garlic. But you only tree or Missy be sound and none one chim why. It is a Mekokase king. There be a chon anyon and your cho Jenny. So the Bamu pass a couple of Funaki Jenny and your tautology. I had the crown one. Jenny Anyon, as some crown, Jenny Anyon. It is simple as a family. Anyon only Jenny family, no. You may be bread, exactly. That's all. Tis me be preaching about me be Chelsea Hannah Mukocha. As all try me be preaching, let me go quotation mean chow. Let me say me quotation me quote to Uncle Day. Munya sa church no munya sa chinye hunu no say na come on say ka ni da ka wa ye teachings me na mabaka ni mabe kotu na say chon na me na hye omu ye na wa dia amadi ya wu mo bo kotu mi amakotu ru be kire mu asen mi emu oyere mu. Proverbs chapter 26. Ye Bible. Verse number 23. Me bapon. Ano frem. Oy. Ni emumu yakuma. Won. Et se gite fi a. Et se gite fi. Ye die dura kuru agon. Ai die kuruwa. Ago. Na de otan obi no. Na obi a wotan obi sa no. Ode na no kira se bi. Oda wo de wa no chia se. Nensu ni mu de. Wasiesie kontompo. So obedi mi atem, obedi mi atem, obehoro me akeka bia no akọ. Enti se oka adokọdọkọ sema. Se nipa kono kra wo ka adokọdọkọ sema. Enyini ni. Echiwade nso wona kuma mu. Nso bi wona kuma mu. Utu be se nipa ne kasa wi ade me nkan kwa no oye den. No kika so. Na nitan. Ene nada. Ekata no ho. Utu be se okasa de me nkan akwadma kra sa sei, akwadma sei. Se ka oyi obi a wo be kire ma se mu anka de maka no kanu ka kire. But Nenso asafunu mu no. Nenso wo bonyunu mebi. Yeah. Asafunu mu no. Koso ye beyi ni boni edi. Ye beyi sankrofo no boni edi. Ti bi na mechenti we ye nsem bi nkyeremu. Da ho. Na be kyerem. Wo betimi afre me. Na ya twetwem komo. No kra. E na meche me say ye wo eye fla na hodo. Yes. Ye wo hwit. Belly. Ni nyina kaka bomu ye fani esam. Ti me kotu bi ma kyerem. Ebro sam ho. Ebro pan ho. Hwit die ho. Atukusam na dodo na hwit die na omta yiso asike sam de man. Yeah. Yes, that's a fine flour. And omta de yes how we know. Atukusam ho. Ti esam sam na ho. It is for no mbezi. Et you say ye ba ni e frɛ ye memu a. Wo so benya ebro sam. By wisam. Say them yi bi kyerwa. I know the be atoto so ma me. Fa bi tuso ma me. Na banchiri de na be take over. Ni na ye powdered. Sana de ba eye e friend say hwe wo hwem kura banchiri kura no wonim say edin a galianya e kasa o. Me pass me ba ase me church nsem mo. Eye part of some ni bia eye bro na be friend say we na ya yam no e bi kura san frɛ bro gali. E bro gali o. Am san am de e bi dig a friend saying
Akwelenu. Okay. A bit tough friend blogali. Okay. Okay. Different blogali. Okay. Different blogali. Hello, Pacho di baby akasa free. Ichi asanko fo nyina. Amen. Amen. Apostle, where is our service? Oh, we can't remember. We need to service. Really, our Monday. Would you be? How many members about crowd? But I am a tearful. Debbie, and you'll be Anna. May church him. Why? Anyhow, me the beer tearful nanny, and I'll be so I'll get much next time will be Jimmy. Obe how kwanya papa so heden oba church no and obi won so obi be kan say na to obi trim na ase there be di emane how tira me say nsem bi nkyeremu di nyansem bia na ebe kyerem there be nsem wa ebe jamom say nkyiri nso ase ami kotu ye nyansa nkotu biom nkyiri nso na me kotu ye na obi di material and also for kwa ma be kra ni babu no akokotu abe na be kra na be chem kotu che fa be ho ni we na be no kra na o si nkyiri nso a me hwe din se o ni asem kra no minim ade o minim say nkyiri nso a ho but wo na wo gina wo nim ade e fe nkyiri nso a eti mimi kotu yanko fast me pacho di 34 verse 3 ni etim fam asase o si ni etifi fam asase ni empepra aye ene empepra aye ni nkyiri nso ankro ni nkyiri nso ankro ena ho no ni nkyiri nso ankro nkyiri nso ankro na ho no pacho fra English na ade bi ho okay the Deuteronomy 34:3 the Negev and the plain that is the valley of Jericho the city of palm trees of palms yes ena bi so palm trees hello pacho di me bi aka free Ebacha from a first land, make a different kutukro. Michia kutukro for Gina. Baba shalom. Yahweh shalom. Ebacha, living our for the way na high. There be some with your money, and Timodia Kamukrama. Modia winning in church in Laudin. Papa, who was TikTok and your money, no. Babu, you more. Oh, Claudia content, Demo. If you could name cruise. Yaka cruiser ebi enani ende yaka tankers ebi nim na de bai usu di bi papa tankers omo betia gangalia obetia cruise obetia tankers only the right way that your friend cruise obi nim say nsem wa ye oma kwan ni so aso omo ni efra ba so omo brage omo pre eyo omo nya abotre na papa o ka se wo kire nsem a hwe omo ni begu asusu da oh there be yan consem bebre mu ya da se oba de nhira bu nyina omi adwum hello pacho di me bi aga safre oh ba kata sitama mi chia tamafo nyina papa yada pepa amen chiwa odi amaye amen na ni dia for ni ndio matia na sisi na we ka say so ko ku asiti bia bottle water no bottle water doso also omo bo bottle water bi dia pure water we are saying rotic ampa omo di Vatican ma bottle water nyina apo osa ka se mo uso dia very good pa Vatican na be popular than nyina amen ampa what is that who cross the so you find ampa Vatican land no and as a bar first yes it has to take you over it tutu be bro bi wa nya no be up with different 40 maybe 40 gini bi o de mention fa akomra who him say a friend saying papers are you ready okay graphic na bar first okay obi a top paper bia o say metographic as your daily guide your daily guide oh yeah yes our friends your spectator yeah. Your time so and so you have almost afraid it's a graphic and they say because of graphic as we say graphic yeah graphic na be general name hello pacho di maybe akasa free hello
Hello, shalom. Yahweh shalom. Pacho, your family can because of sweet aquadama. The chia takwa for Gina, Takwadama for Chairman about Yislam. The Masipa. Apostle, once I said, a so powerful. I mean, So powerful. Or what is your and so, what I have to say, one man. Let's a blank you or Takwadama. And nobody has nobody had to why? 2 Kings 7:1. Now make sure I give you 2 Kings 7:1. 1 Kings 4 verse 30 4 to 22. 2 Kings 7 verse 1. What's it? What's it there? And Elisa can say. Elisha can say. Muntia radiasem. Say ready see. Say ready see. Or chance say. Or chance say. A you some. A you day. Some. A you day. Some. The patrosi give some. A you some. A you some. A you some. Opa koridi say ye hwita. 2 Kings. Patcho for English no only yen. Okay. Eti anu yeti kra na ye normally some asha ho. Elisha said, here is the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow at the gate of Samaria, 6 quarts of fine milk will sell for a shekel, and 12 quarts of barley will sell for a shekel. What was that on so can Yeah. Oh, you the barley? Yes. How was that on I can barley, yeah. Hello, Pacho, di baby akasa free. Hello, Apostle, shalom. Yahweh shalom. Apostle, uche livi Yahweh asapo. The Bible no ye do musu kwankata. Very good. Enti to me no, ya kun say the time ye be ba ko na any Bible society. Because mistakes are already found we am ampa and pray. Na ka enti na. O mu gusu sesa. O ma me 5 years it atwam kra. Another everything and Apostle, ye me sense and no before e be 2 minutes. So because it's not every 30 years time, no more be asked some more. And you only go back in a room now. It's to me, say it's nothing. 7 times is not reference. Did not one back home say, written by written by Apostle. I never must have something. Yes, you might have found a week at myself. No, I'm a video. So, yeah. How much you like to see out? Yeah, tiasi. Ye be growth where you do the kakra. We be growth where you. Leviticus 23:13. Okay. Leviticus 23:13. Verse 13. As you go to back was say atukusam yankwa anso Okay, 23:13 Leviticus. Was ni ehun aduane afode ye. Ni ehun aduane afode ye. Esichirisam. Epren dubu mienu. Esichirisam. Etiasichirisam we de no. Isaiah 28. Isaiah 28. The verse number 28. Yet you award the assembly. What's the say? What's it? Wayam panu ebro. Wayam de bain. Panu ebro. Panu ebro. Panu ebro. About ya we only amabo. Amen. Now akwano ka say verse in chinsu anu we na mkotu na be anyway abe ebebiri obabu. O kan the book of Isaiah 40 verse 31. Benya bi ho. Isaiah 40:31. Benya bi ho. 31. Oh, but when once o ka be o, wa man sha be, but wan ko yisu nchinsu a ho. E ba ne se wo ko yisu mfiri nchinsu a. Nchinsu a ne ye we ye dodo pacho yenti of friend nchinsu a ni picture form no me fan kire o. Oh, etin sa mimi ye tiki no aka nchinsu wan ka befuo no ho a. Ese me na me di back down mo bi hu nchinsu a ne sa de e etie. Oh. Send nchinsu ndi se obi ye aye nkro hyehyɛ we mu a munam we munam eti se mimi koti ya mekoka se na omo to sancho omo kofa abefuo mu ne awram meka no ya cho nchinsu a o che so nchinsu anu so onye dai ohunu nchinsu anu sa na akwa se fetish anu ni kokote no enu kokote ni nche da nya duaba na wono eye similar abaso o cho se ni memu no ni powdered food dia awodi nkase ni sei en makotu aboa kokote
me quote me bench me de kokote quotation aba ana me de kokote ni so quotation ana me de kokote yes ana me de kokote abenti mama kokote quotation mama kokote quotation yes kokote oni fa kokote nto so say kokote not we ni fa kokote open quotation or the book of verse Psalm 80 verse 13 fa kokote nto so oni ona da ho na kwaye mu kokote kwaye mu dan kokote kwaye mu kokote eti asono kokote wenti so ode kwaye mu asono so se we eya aboa ti hai o kan ya eya mu asem me kan mu asem akese aboa ho asem no ye dey na kwaye mu kokote se no petemu mu awe eti ani efi the book of when Zaki for ne de or kire eya duane ho asem or kan eya the flour or can flour yes lentils now on open quotation lentils me quote to the book of Genesis 25 32 32 25 verse 34 no I can bluff was it any Jacob man eso pano any asedia one eti o can bluff abenya lentils wo yes but the one body lentils actually din ho we are sana be kind somewhere so okay then Jacob gave Esau bread and lentil stew that be okay say okay we dey no okay then Jacob gave bread and lentil stew to Esau one so the lentils abesha ho eti kai bro twin so say o man den asedua eti anu ni eti asene ho Isaac no eno what you say lentils now but the pacho can won say enye fetish and a spot and no yes it is lentils na ho no eno no ka asedua no asem duo na dua no ofafiri ano so no ofafiri ano lentils no powdered form and oka won't fa insuo die nkoframa ni nyeye that's the reason why all can lentils na ho no o chill the powdered one 80 fetish eto aso ho kan spot wa baby one ka fetish obeka sports can you say wo ka eye cement that's the Hebrew word yes cement and that's right. I mean and that's the right so ho right no better Egypt na mo di say aduan ana twi ni so person o say ade ne yesi enia panyin no won yam nyina mfa nhya de krom wan ka so on separate o paka wo so won fa ni nyina mu ade krom na bisa kwa say ba ko dane mo ore wo mu be yi Ezekiel 4 verse 9 Chinese na what dey for you atoko asedia kokote eburo se wadie ba kumu fa fa you adua na bedi na fa you adua bedi ye fa you adua bedi awon den ena dodo nu ena ahase duokron se wo fu se mo de be fremu a ensai ni nyina ni change to powdered form that's the reason why ntia yen so powdered foods nu the onu ye original you make us original the wagigi wo mu no ena onu so person say ene ye nya de na spot na ni ye nya fetish ni dia then ye mputu den kokote ana wo si we kunti asima kokote na kokote no eye aboa kokote ana me say kokote na on eye error but open the original one now Isaiah 28 verse 25 Isaiah 28 verse 25 na min ko tunchira was it fatus no enye so oma ete ani taiwe a so ogu eme ko opetentete odue ayo chire ben atoko eso wonafa any kokote ti pacho fasa se no obi hu be bia kokote no spare ni anko kokote eti we kokote na person na say kokote ni ko kan ho ayi ono di enye aduaba na nkasa meti ase apa ene maka cho say ukọ Hebrew kasa mu no a omo translate ade bi no omo di ko ba bi no onya open similar yes Hebrew kasa mu ye kan den ye fen lehak leaf yeah lehak means o swap anase who replace exactly pepe etira ha no de obenya ode awo twi mi ebenya ena ono de be replace ye ena ma che nti kokote na ono the same spirits no ena me say ne mo na mo di go buy ena mo de ba me sa me come nya internet preacher but na ma ya ma mi pi mi ye bi di akyerem ase unu obi sua de na opese level no ho fa no ko sa level ti me ko level na ti mo level na bi ni yankwa Oni, I know see then. Yes, kokonte is a popular West African swallow dish made from dried cassava flour. Was historically derived from the word kokote. Also, I'm picky free dimbe. Kokote. And I want me to make no. Yeah. Wow.
Tikokote. This is the original name, no. And you are in Konkonte. Ebisu can different. Etin patcho you fem free ho. Ni anko. Ni anim ni head your body. Hello patcho di baby akasa free. Ni am make asa kan. Make asa free kumate. Aja bo ati metie madama. About so over the show. O sha asuma mi. Enye sebi akan hu a ka edwane ho asem a wo kire no e bonni ni ne die hia. About so obeje ni se afi na so bi akosto so koto toothpaste is a kind of Pepsi. Auto Pepsi. And then you must be about. I'm saying, to me, I put it down. As you say, I also make it say, I pay your PG Bible, on the Bible, a PG Bible. Look at this. In some walking in an or Shen, I was half PG Bible. Almost at the different names in the idea for Nasa compared to the normal Bible. It's about the was on show. Medawasi. Also have a cancer bow. Ampo Bia was auto Pepsi. Because any day, Asnan Kanga, it is your mother. Yeah, we will close up. Women now. So Bia was so auto as your Chaco one. Your Chaco and Pepsi. Chaco Pepsi. Hello, Pacho, di baby akasa free. I'm for class to be any cramo. Hello, yes, sir. Pacho, if I'm done, Ajman, Kataviko for the branch. Me Pacho Mitio Raja, Ajman. Yes, sir. Yeah, you're living for you when the family or you. Yes, sir. You say you are also yes, sir. I want you to stay. I want you to buy an apple for the money. Yeah, you remember your feeling because you see how we hear free. The guy in Amquampona, Obicha, no one if you remember. Amen. Yahweh, after my Yahweh, if you I will give free Potrima or the upper Composo. That was yesterday time, and then the time or the taking yellow. The extra is uncompared by Uncle at the Satana, not Satana, or Benjamin quite heaven, Lydia. Now we never know quite heaven. What is your Amen. Midi on wachi midi grove bi ejikra na kodesh bi on man nsem wa utimi so ni ade we pe je shoni ejuba se obe kan sa ade ama no se dia dan no me ka se nchiri nsu e man kan nchiri sam ka so ko fa befu mu no ye be mo bi o bi abeti ase simple oh no nchiri nsu obi say what is the meaning of nchiri nsu a onu so ontimi nchiri on so ontimi nchiri ni madoko hello pacho di bebe ka se free hello yes sir Pacho Mitio Adama. Yes, friend. Hello, good evening. Mitio Adama. Yes, friend, Jiba. We got to see a chim check. Open Mitio Adama. And they say you are so many young private person. You could be so no. I see any view. I see any view. Capias one. Yeah, Benny. Capias a view. Pacho Janasuna. Yabeju na ma yebe fro na ya ma twa piase fro na fro why anya suom twa piase suom twa piase your branch ho me yiri nyina eni jiwo pa muni problem pacho gina so na omonyo na ma na yemfa ma asuom fro na omon fro why oba de nshira bebre onye wakoma so ade ma ho nshira bebre aba oni ma de ba ko ade ba won say obi suma say onkoto ebia powdered soap mra oka omo osikoto omo enso ye how do we be omo how ka menga se mi je wonim say ye omoko bia na ye susua na ye fa na hye omoko okay but ko dwoma ye fa no mukosam yeah dry one ya yam na ye padded one yes na ye bi fa na hye omoko okay but come friend mukusam oya we shira baba the next bible no kokoti no ben kazungu who's what kasebo baba the next bible no next bible nampo who abati kazungu ye who abati ena omu ja kazungu ni kwai because what did you powdered ones no but you say you mama biom near by resam eti by resam na say won try bi no be the body hata body no any body somewhere
one try ya omo it wo hwem wa ye nyan ma onof no omo aduan mo friend Josavi ebi wo omo di konkonte bekan konkonte anya konkonte fuwe no eye pada na yaka to yetim na yes bon ba jo kan yango okay rice kokonte a very thick rice swallow is sometimes made resembling traditional yeah tuzafi or fufu by pounding or stirring cooked starchy rice flour. Okay, and there was our yam kokunte madanwa now yam fufu and I say amala ne Nigeria for so you almost yam kokunte when you twi kase mu no no so the akon form yes ukon of no omo won yam padded one my yam a do a die wo say a form of way we say konkonte bibi wom na so omo different abro ni yam bebre no biafra edi na sasa misramo ade na okache Isaac say onyam o say won nyina ncha de krom ni nyina ye padded form yes that's the reason why we twa de ni tia eti misra wadama unu beans wo mu a eye beans banya ni nyina wo ko hunu yem eti nya de beje na hunu baba ma hunu hunu mo hwam wo ye na sabe wo ma hunu ama mo nkura mponi yen ko tu amunya bi nka dabi common ones John 3:16 said yes onyanyankopon do wiase enan yes ye go do deep ones na what nya bi atue tie apapa yi ye nti no ko tu dey we minyane na manka mefre no o ka se me phone me na man na eda so no nkofo frɛ me o ka se ni nyina no bi sani momodi ma me se o de bo am nkwaji sem obi wa me se o tifia what you be say o mo sani be skadi ma me abribia obi wa course na beba no obi kura sa me kura na me see obi support me for nkwaji sem no obi kura sa me so me support no who are friend or chin ni kura me ni on ka se nwie no status ini problem na eba obi so frame ya papa o kotu quotation na me twen say wo wi a maybe saw me nya da ja chire no yeah hello pachodi me bia ka free hello papa me tam na so ya we shalom ojo me ka safi dubu ashi ichia bubu ashi fo nyina papa mo je so papa won sa azewe kwa wa chire po dada o say wo dia wonim nti wonim a there would be camp wa chire wo dada ba mo so na e den no mo would be ka wo say wo ensa eguma wo do nti bi to me preach him ya e wo bi say me no mo nsa me ka say ensa e general name me no mo fanta e ensa Coca-Cola e ensa ampa but ni nam say aponchi pancake ka ti obi so ngo ton sa na dwan ko say akoko yeah do oni mi se eguma wo do yeah papa era Mr. that's about the root na me ko tu ye no so English is so or the tu ni so or the insakeka yeah na wo so English so vinegar nti efei ye nko hwese e dia importi e ma mechire mu mfa ne se dia mu ni na hello Pacho di be aka free hello dam Pacho shalom ya we shalom Bacho FM la jam ka se fi tutu plaso. Chiaju plaso fo nyina. Bacho ombeti. Papa anu ya bade nshirawo. Amen. Se ugusu a bade na mo so na odi bie ni. Na me no aya atam se ameti ase se omo aya omo ji sa ansam no wachinye no. Aya na Bible no omo nyi omo a ombe mo ate ase yi. Ampa. Efi se living yawe babie ni ho a sabi obaji asam bi ti se nwa achinye. Enam enchechere pa agbade nam so de chechere yenti ndimi atem si ya me hu se enti ache na ya omunya o Bible ani tina me se Nsem Bi Nkyeremu ya me konto pa amen na wase wadi nsha bebre hello Pacho udi me be aka safri hello oh hello Pacho aka sa o mitio bet ma kwano ya wacha papa obo adi nsira o papa amen nada o ka watem se enyansafo na tie wu preaching ampa na ya papa se enyansafo na tie wu preaching na o de o ya Bible mu professor ye se ye hu din pra papa ye fa ma o yo ni mu nyansa te dia wo kana se
They say I will tell the Bible to say you was to our train at the Omo ade show papa leading the Irene Mekatafi article. Now for show shall make say Omo ade ti what say ya can say yes what say so ye Mizaya di Emma ya boy ya fiat and ya to what the papa there and tell umbra cra whatever for be home. Na ye ni mu na ya oni be ye nim ya wo ya mai o de nsia wo bebre meni ate send dem sa tan me papa baba ami hello pacho odi me bia kasa free me din de oponandro me kasa free kumase chia santimayo omu nyina nso je oso eno de edin ne de se de wo si kire mu no ne kwan ya no na enche ye na nzo fe Ghana ye kasa ye ne mrofo kasa ya kosuan yi na wo kan bibi sa ensonson ya ba mu pa ye ti an se Ghana fo esi choboyi enso go ni de ba no ti cheer the boy ya so be kan choboyi oh cheer the boy choboyi oh say ye ya so be kan oh say ye oh say ye oh say yes. Oh say yes. Yes, oh say yes. Yes, this I able ludu. Yes, it says me lud. That the announce 6 may lead you. Yeah. 6 may lead you. So, I know beside driver for me na me pay screwdriver. I don't say screwdriver. Engineer bebre na this e consider me see by 30 years me so me the go bebe shebabu ebe ye hu pa and also we kalabule pa aye clever bule ampa and you bekan kalabule ye ko school e we are cotton pa bo ma ye ato kambu ama aden so e camp boot oh e boot I do camp and so bekan kambu say kambu anyama bebre na asesa anyama na ba po e camera for the blade fool I a bloody fool and so na bekan blade fool bloody fool oh wow hello pacho di bebe gaza free the pacho the family out because if it akradi chiata di fo ina tadi fo joso apostle hom pie kwesi dada anele me pie answer we pie kwesi dada samala nko ne be sa samo ho pa we ya Nsem Bi Nkyeremu but say Sundays be e be ba for 40 me chia pastor Chei ene pastor Mensan na ya me onshamu ina apostle wona won muso so ne dey me fi obi a wona wote wasem ase de wote wasem ase won so won to wasem ase de won to wasem ase na ndie me bo mpa ye se obade ye we ode won sa be kan wona won to wasem na ase no ode wa be kan wona wote wasem ase na bibia etumi aye fine pastor Mensa na pastor Chei so mi chewo mu na pastor Chei de me won se neni abre pa o aya ka chen so mbra sense anapa morning show so Ghana man kwaso so apostle wo so ye hia wanapa wo say bra Ghana man kwaso so ye hu wanapa ye be hwemo sa ye hu wanapa e mo mbra anapa Ghana man kwaso so Ghana man kwaso ye wa se me na me so ya ma se me hello pacho di be bia gasa free aja shalom ya wa shalom yo aja obade ya we nso ne adwuma papa wo ye Ghana ta se me ya ta ma na what jawu ye djuma papa yo atamfo nso omo be sori so atia wo enti no e mane nye won aja na me patron pete ni buta fe ndi prosper na me kafe free pon katamanso na aja me patron na me buta fe uti shape e ye boni ana na se nye boni me mpese me say topic ya me ye ne enti wo de babri shop e yi etia wo yi tia nyam from so Isaac so koyi wuti enyam from so enti no me tiram se ne Nsem Bi Nkyeremu me dia make gbo se ma kokotu quotation bi hey se na me kyeremu no na obi akokyenti
Koyuti, why? Okay. Ezekiel 44. Ezekiel 44. Verse 20. Verse 20. Was he when you want it? Bible so bit me yuti why? And so one city mu. Na mumu yo we timu na mensin na be kire machi. Bubu nko na wo mubusu. Do we na so ntimi a we bubuti so simple. Why? And so we yuti because ebi mu go to the book of Deuteronomy. I say nyi wani ntam ni we nti obi kwa timi yi sa we ndi kwa say we yuti kra nyi kwa say okwati uti ase ni we na sabe ne be ho no mo a ya won crofo bi a hotuafo no ho. Oh, Daddy, as a church himself, let me fancy ya. Manco church and Sem Crana, and this one go away. Then I say, I can't say, ye Timmy come say, this is the reason. He say, but to be on the soft one, this walk our yan, but to pass and Saman. About your wing, I mean, I say, make go to quotation, you are say, for you, Nimaimiti. Do you tia? Nasa will be because will be intimate in Fuba in anyway. Nasabi, never be on one Chemunu Crow and Chemus and Yancham was saying, how about the way we are mobile? The Yanchemunzo. I made a me war massamona be teaching about it. Yanni, a man for the trana, as near sinners in the war said you will be a chem. The chain you are near, ye dear Benyampum, name Cotoin. Is it a deep meeting we are banging by? Church in Yaba would do about see me. And I'm just saying, Yanko Pod in Yabanama said, no way, ni. That's a sub spread your Yaria Chewa. When you almost higher. Then Yabana went in a near Saka, I could try to have yes. Near Potuni Hini. Yes, a passa. When you Obesa. Yabana Habaina, yes, sinker. Di Yanko Pod the bat season, only the ring went to the banner. You know, if I were when ni ni aposano raw ni adamu anum so eti ye chenyemem ana me kofa Nsem Bi ana the part that way na won man church mu nyina na me kofa asawe obi akocha obi aso awuza na mtese nchirinsu obi say hey ma koka befuo na so wo ye nchirinsu anso ye dia wanti na nchirem na bekure ni babu em ko to abekote shikaka man manga Ezekiel 40 31 Ezekiel 40 verse 31 okwa Psalms beka abe ho osina ni tem profession no ehwe eho fam abanwa so na emme ewo ne dum ho na odi atosu kra odi say the bible ni ebie ya in term of fashion no hwe eho fam abanwa so na emme wo ne dum ho yeah o say emme ewo ne dum no ho oyifri so yifri on yanko jubo say no say no o be kan English no be kan pepepe yeah by it when I read the book of the okay its portico faced the outer court and its pilasters were decorated with palm trees. What was the way no English no papa but the go to back no and the English no kan but tree anka Montias yo sa na bi won so tree no be kan o kan English and ne nyare emfa Psalm 92 verse number 12 Otiri ni be fefesa be eho yenyina na yenko Deuteronomy no biom okay 9 anya ma anya ne mpo Deuteronomy chapter 34 verse number 3 ni atifi from asase me pa cho fatu fa twi ni tusuma me o se ni atifi from asase ne empepre a eye ni empepre eye ni nchirisu akuro unti won se we o so nchirisu yes nchirisu obi say makoka be won say amiti na ye say no yokoka English no en ko fa ti di obaka bi na English na mpe na oba be che say onim nyansa che pa jo kan English ni ye English no to so okay the Negev and the region from the valley of Jericho the city of palms as far as Zoar what was nsu na abedam no twi no any English na anyere anko yankwa mana ni na mempo. Hello. Danya mi aso ndwe nka wo. Paucho with the Evelyn. We catch free okuma. Hey, I know akofa. Gobena wo kanumpo. According to no, gobeno. Ewe kasa. Okay. Ai be kasa. Okay. Feno bobo. Okay. Na twifo no mo hunu boko. Ana wa no gobe. Mo kan say ntie no boy bobo ewe kasa
o se normally so ye ayigbofo no o se de ye na eteye sa enuano ampa bo na mo se aduane namba ya ayigbofo ye pa se dia wo na mo ye pa ampa the pronunciation no na mo ntumi mbo na mo ye no gobe nti ye ewe kasa ye no bobo okay na mo tenne mo ntumi bo an ko ye gobe no okay kasa kwa da ho akasa mo na mo hu no bontira ba mi so dia me tin ni say gobe no e abbreviation students na go fa no me nkyeremu ha ne later wanya enu so akofa ayey we say gang leader Daniel Prince hey good evening yellow me asi momoni adwuma that's it na me try some my friends so me fra enko your friend is the coffee because Africa so akwele new town okay yes sir that you pa me yama my dear but u preaching ya de to titu bro ya ne Easter no ya de to ada church sen ho ane usen koyi kura ndi maji asora meko ndi enche ya me yadma maba badwan mo ya me sha na adwuma pa mo ye oba de insurance ada ho kan de no na apostle me tie mu na me frɛ pa so me fra la line no so that is why you ma yeah to say we say powder soup obi ho kwato powder soup but me ma omo na nipa na oton ade na akra so omo no ni bio oni bio we so clean the amount so clean and chese bebre no omo flani na omo ndi sa na ade ni ti o onim dia o ka ade bi be general name we are not take over yes ndi say even say anya kokontempo na ye kokwati to say dia mo kana won say ade ni wo bible na wa ka ndi say mistake cramp we ya asem a wotwini twan ti say dia go preacher de boni bia na say wa fun ya mi asem oh apostle na mi kama ho mama mo pa wai na ya ye hie mum ni asole a wo no hwe say asole no ne ne ye na montu no aye bible ma fa bible kwan so na mfa so na nye bi obi bu ade bi kura na ka ye wronga eno na ye mfum so enu mpade ho hia bisa on say waso ni chechire waso ni anamo a wotu efa Kristo hu ana efa Kristo hu ya me sha mna juma pa mi cha woni pastor chene pastor Nsem ina ya me kamo ya da wasi oba de nchira bebre onye wakuma so ade ma on say na me kata chale once what kind the book of Leviticus 25 verse 5 now Leviticus 25 verse 5 twitwa broforo to mami 25 verse 5 Leviticus 25 kan twi no verse number 5 and also kan English na area wa also untwa nkaya ififiri no ko ntwa mo ntwa nkaya no ubobehuma awapampa enso esiesia enso mo nsiesie so ene ntete enye ahomegie koso afi ema asase no bepacho verse number 6 na asase na enhome ene emu ade nyina na woni wakoa ene wafuna ene wo pani ene wo hoho a obetena won chen ene wo fiebua ene wo mo wo asase so ne eso enumanyi nyina enye won aduane on asem we da bible mu ha no a wo nyakopon ka Israel for say sa wo bu afuo na de begugu fam obi am eno ne no de ma eno nana nwisia ni nyanka obi kokro bi mu a ya bu aburo na wie no untase kan infana kan bi kan about 25 verse number 5 untwa kaye efifiri no wa say we twa buro no nkae atwa efifiri no ntwa na obebehuma a wapompan no so ai kra na wo de mpacho kan brofo na ya de wa okay also you shall not reap what grows of itself in your harvest or gather the grapes of your undressed vine it shall be a year of solemn rest for the land verse 6 the Sabbath of the land shall provide food for you for yourself. How you them the Sabbath of the land fansan ka beje fo na to yeah but we nsusu an kan sa yes na asase ne mu home ade no yeah enyamo de ya ye jato nti o bi kokoro bi mu a na se ope ba bia didi a onko gina kwa won stress ade yeah obekwa afu a ye didi mu awie ye buagu fam mfa emo adi o wo so bekuro ma ho no ko na afu yes enyamo de ya na munni
Ono wakoa. Wafuna. Opani. Ohoho. Awa betena won chen. Edi wafie bua na wo moa. Awa sase nyina. Yejagu e pro wo so. Nti prof ohoho bia obetena won chen. Onu mani bia aduane ni. Yejagu nwuram. Na mwa na wo nwuram no. Abedi. Nene. Who German egu ebe pro assassin na check nyansa bia ni wo sadi we I say ye be kwa koche ni atsi nyansa no and pro and next 2 years next year o ka say wo do assassin na banche bebo body bebo because say ni abani nyina be pro gu assassin mu emo na ba be die nti ye fe bi se mpepre eno so so ho eno nkrofo kom mpepre no mo konene de wan ya be che what the meaning of mpepre ebi mo so ko sam pepre no omko senfuo no ho no mo so ko penuane bedi obadi ehun ye mo bo amen bible no emudo nya botre ma no last two name. Hello, good evening. I am a team of program but let me say Nsem Bi say a thing Yahweh no and a right pronunciation for YHWH, that is Yud Heva Wahe. And we tetragrammaton. The right pronunciation with the vowels. And I say you. Eti anaso baba Nsem Bi Nkyeremu. Ayo Maria yo. Happy February. Yasisemu eba na azena yasisemu olukodo olubonu wudewuli enya bibia lo na mu minim ne dadona eye nkwajesem to the wiase tam na ye papa apostle kwadmo no de banu sisi ade wade no nanyu kakra oye kweside ni kweside biala abra wa bo no na ne fa adre kono ebohu ya ne papa apostle Philemon okwadma live was 7 years and all social media handles ni na bon modi na ebetene wegom amama babra hudu ni betwem ehia when apostle Philemon okwadma oba fifi bible nu ma papa bible nu ma bibi bible nu obodo bible nu mosukwa nyenye yinta wosofu ntumi kan fa ntra no aku agime no obeyi di ato floor na mo anka se ehu de yes bible no enya se ye school a wobokọ na botum na fina beka na mabeta na mo aye ya woni divine o de bodum no na botum na fina at choice na say apostle he na ye bon sabra na ye flow you are the man. He never miss quotation. The originator, Bible decoder, Bible professor, Bible mu anas, the practical preacher, apostle in the amama iwiasi. Why hey papa? O transfer him ya we show. Onya wa kumede bisedi nyina ma. Apostle enyam fancy funa we di bani bi wo mo mesime ye bodi no na kwa santime ma ye dem na otew. Ye we di bedu wa ye fa na amete. The mama tell a blue a yachu. Na yanyam, why a powder is some and why I be uncle. I be uncle, and only dear friend with them powder near that from Nayaka. No, you want to buy bed today. Kunkunta yaka. Your fanamity. The mama tell a quote, Ukufu food or so you didn't wear no what the friend. You will be so your friend Sabo. The Miss Sabo, Apostle Sabo, a year blue, I am near a young catty, yet I should say some. And I ready a blue hat to offer him. And you will be so your friend of Piowa. You know, dear, no papa. If you friend church, what one was today. Mess me, didn't bad be born one, and yeah, Hannah, them know I didn't ought it. In Ponyanka Sanka saying you need the banning and a cassette cramper, you can wire down a hello cramping, and sounded the same. Apostle, or bad yellow him, ya win show, on your walk with the sitting now more, living away in Yazo. Living our Safu Yazi. Apostle Philemon or Quad Men and or bad the ordinary doom, you know, I am sending ye. Or bad the night Cheviazina, no moon. Living our Safu, Yenya the Ensonim ye. Name by a papa, you got to do a bit in social media. Not so I can send ya on Yatim Didi. Shenidina. Now, the man himself,
ne oba de ogi ni divine adom no God the two women me dey na one na weble apostle oba de Elohim ya we nshira onye wa kuma de bi sedi nyina ma ya sesem adaho se bam one na weble yes obi say nchirinzu anu another quote nchirinzu quotation baby o kan so 1527 1527 obi wa bas nchirinzu na pia hin na say no be free say kokote kra pie ba akopɛ yeah say me na mama me chirechire mu a mama quote chi baby and my choice say kokote original the book of Isaiah 28 and na kokote ne so ba akoso pie kokote ne wom baby because ni nyina na nnuane side na omkotu wo na aboa kokote so mekotu ni quotation enso wo the book of Psalms tebacho bi say nchirinsu anu so e dey pie ba ko ana e pie rodo mami nkotu bi nchiro Exodus 15 verse number 27 no do Eliam esubuda dumienu eni nchirisu aduoson yeah but of English na ready okay. Then they came to Elim, where there were 12 springs of water. Okay, then they came to Elim, where there were 12 springs of water and 70 date palms. 2 palms now on crown. See me come on. I be more. Awodo. Almost on the family. We nu. Jinsu we nu. Be kwa konya we adube wom. Be konya kube bi tentin bi. Masa inyebe we ye koti e chiremu a. Eye family ti. Okay, keni nyina bom. Ghana obenya do be wa how but Bible be do be ko fra the family dem so pa ko family ko bra se mo ko no benya ne family one say person be ko to chiro ya onye be bi wa Bible na bobodin but odi wa code what they share bibim ti say ye ya fifi mo ye kasa na akoyi nsem ya ba na what don't take that now te free ya wa nya abotre so en rashe me ka dem say me mabon pa chaw preacher be preaching o Ghana bebre adwuma ma ye ntimi ntwa papa bi anka wasem afiso ye 2 times mi che niama mi sia ne nyanka kunafo che ntuma 5000 che ntuma 7000 me na mo nkrofo kroso mi preaching king kroso nyina no okra sakra no ma sabon hoka unfe unkotwa bi obi asaka na dwene oba asore no so wogi Yesu agi asabo no ka ni gidiana moju acho obi we ever we been to Sonia radio okay quotation o chemo yeah palm trees belong to the botanical family atiaje Arecacia they are formerly called Palmae. This massive family consists of over 2,600 species across 181 genera, thriving primarily in tropical and subtropical climates. They are known for their evergreen fronds on branch trunks and huge economic importance. Wow. Example, coconut, dates, and palm oil. Okay, babu wan o say na fa fete mole no na fa ngugusu ngo twini beka na ngo twu beka ngo pa ko dwom so okotongo se ngo be ne be ma mi na mo e ma zo mi kokoko enti babu no kotechi be ma hu se we ngo kokko na ngo ko ngo anwa kotechi be ne betimi a che am hu the difference between ngo ne anwa This is here, Baby Chima. That's what I mean. One point, I was your oh, what do you shall be say? What heard you made the ampa and he assistem and say, oh, what you do, ye quesiada, and he born on 9 on impemo el corner. Can you send me screen so live area money or social handles so what in shows what you made ye and Nsem Bi Nkyeremu ani and papa ba be chiremu on time yes adie nanso ye kono or the ato say bam afi the aka no
the money baby I'm fanye. Sabri, the part 2 baba. Yeah. Part 2 baba church near my wood rubim. Okay. Okay. Tebusafo, Momodi as well follow Apostle Kwanjiman. Our social handles also Facebook Apostle Kwanjiman, YouTube Apostle Kwanjiman, TikTok Apostle Philemon Apostle Kwanjiman 7. Or TikTok also and afi so uba Instagram so Apostle Kwanjiman. Follow no. Kama. Afi misro sharing soon. We hear screen so numbers na good screen so no and number is 0242 327172. 0242327172 and 0207211337 apostle number and no with me friend ni na twetwe nkomo and I say we will support your support to media misro fa number no kitwa bi no wa isa and you food your pan epia no na abribia onfa nkyekere a emudo na onfa ensum ye nyina da san say oboade na woni so bi ani e wo twere kronkron no so what you see enti libya wasafo so ye won krabata pie wo Ghana ni wiase afa na nyine wi a ye de begu screen so e de amaw se wasafo ni bi ni baabi a wo na wo frɛ a baabi e ben no ye bema waso aye den ati na wo so wetimi di ho abedo libya wabusua no oboade nhyira wo papa ebe na ye bi oboade nhyira bebre pastor mensa pastor chei oboade ye nhyira mo amen pastor si nyina oboade nhyira mo nyina amen pastor Francis wo fie oboade nhyira mo amen e do bi ase yes ewo ene Nsem Bi Nkyeremu no sabe wetimi afrɛ me number ni 0242327172 umo bi ade be support nkwagesam na see ya ade number ko ya da ba ko abeka ho say akoye enande say so no yebetimi afufum aba because of the ball no mo boti no betimi adane dane ho kakra kakra bo hu abia na yapi bo na yapi ha hwe de bre na ye hu be obaade ya wenhya bebre amen obibi na betimi dia support ade bia me ka me se box na me bo ko bia top gloves a sha me nsa yes okay some mesen kwa brechi nko pebro ni bi ni yemirim no nyi sika meji ni Ghana memu a no kan ko nya bo afo esro kitu bia nsa why nana ye dia be kan won so timi ade atoa sanka no so ya wenhya bebre amen nyo akoma so ade amen e bia me pono atoa ma se wo frɛ me pe nchechire bi wo twa kunkrum a e be chechim se nya chinyi ye kwan so wo penti nchiremu nti ase a e dia atoa ni preaching na me quotation bi a quotation me ti ase e me du kan enhye dem mani so ye ni paso de betimi asanfo quotation ni mu eno so wo but enya de yankase ye kotuni akase akirem sesei ne ma be kirem ofanye me patu beba body we try amen onye obi akoma so ade amen bye bye